offering of sacred wine thì suy thao lúc người là tàu để gần ý thế được bàn cái đó này gần đau người là gần đau người là phải thế on Friday, the 20th February 2025, Isayo, present to Ginanawa, Matang ni. Thank you.
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ chief guest As the VIPs are taking their seat, I would like to call the attention of the organizing committee to be ready with the act of respect. Aduga Mamangi Zeliangrong Union gi Natruga Zeliangrong formal leaders sings Leibi Bitargadi Daista Lenkhatnaba Ningsingjabane. Brief account of Zeliangrong Union 1925 to 2025 tong hai katinap highlights loniye.
In the Zeliangrong myth and legends, it is told that there was Mahau Taubay, a stone cave of Mahau, from where human beings came out and settled in the following places: Makel, Ramting Kabin, Chawang, Puning, and then Makui Longdi. After years of settlement at Makui Longdi, the village was flourished with 7,777 household families and dispersed to different directions. Zemi, meaning settler of plain. Liangmai, meaning occupying Makwilongdi areas. And Rongmai, Kabui or Inpui. Puimai, sorry, meaning settler of vast unoccupied southern areas. The genesis of this organization may be traced back to January 15, 1925, when the headmen of more than 40 villages held the first ever formal conference of the tribe and discussed the need for unity of the tribe, uniformity of their customary laws, and development of their economy, particularly the development of Hao Kaitel or tribal market near Majorkul. Presently, the Mahatma Gandhi Avenue, Impal, which is established in 1911. Since then, they continue to hold such conferences at least once every month. It was known as Agang Mai, meaning meetings. Agang Mai literally means people or public. The Agang Mai meetings in due course came to function as an organization of the tribe. They settled inter-village disputes, acted as the apex customary court of appeal for customary cases above the Paikai or village authorities, and established as the highest authority of the Zeliangrong indigenous people. This was perhaps the first modern organization of any tribal community in the northeast India. Before the invocation, I would like to call upon the organizing committee to, for the presentation of the dignitaries. Chakwang Sumai, dignitaries Guizan Kaupalawithai Ding Taulo Pidu Kangzeng Hoi Pituange, Rai Mekao, New Tuang Chief Guest, Professor Maizin Lung Kamson, former Union Minister of State's Home Affairs, and former President Zeliangrong Naga Union, ZSNU. The next Mathangda Khao Chakwang Champo Sumai, New Tuang Chief Host, Shri Gai Khangam, former Deputy Chief Minister, Manipur. Katangda Khao, New Tuang Guest of Honor Goi, Rai Mekhao Shri Thai Thui Long Pa Mai, IAS, Commissioner Horticulture and Soil Conservation, Government of Manipur. Katangda Khao Shri Joseph Pauline Kamson, IAS, Secretary Economics and Statistics, Government of Manipur. Function tong President Sunabamai Shri Zeliangrong Mai, President Zeliangrong Union, Assam, Manipur, Nagaland.
May tuang gift and presentation hai. Zeliangrong Film Forum gor na tipalobo may tuang eh. May guay na ban pa dai na hiu lo ko. To begin with our formal program, I would like to call upon Pastor Kwaglay, Sangay Pro Baptist Church for the invocation. May guay may matakat rim na pisung guay konite ragong ta tungku ko tungku the ngam cruising may ni pur ring ragong pop Jesu sa itong kup may ne la jangai may tong te me khungan tilubam the sai hai na rejen ko may kung may Zeliangrong may guay de he Sangay Pro ko bang kriu na tingkum phai ka tak mi tong nang tong nei la mi tong kum mi tong Centenary celebration su khang narin na ko goi arrange rom de hekang ta thong ko tai pom ji sule tan thawli mi tong program sa mai dui me ka thui hai na ko silom re ka zau na program be ti thilo tan kai mi gan ko nang ka zau lo sunja mai rikun mai để la jang he mai te ti lo pom jisu mo sei guai re na gang lo re na nang tong swem phom mi ti su du khang sei long ko guai tan thau ni ko na ko dedication su lo tung te khani hai hon ken ko ti lo tung thai nang zen him ba ku du tho na su ji shankar na amen tong ko the me goi ko su jam nam su tho Tuan Kute, aniu tong Sangay Pro tong Pastor Pau Kwaglay kamay na invocation hay la chui na lalo kan the katang kautat kay damay suna traditional fire making my lap may hay pungring long United Organization Imphal kaniri nakagan hay gong lalo no the katang kau ready sulong na bam kang titaye ho hoing a traditional chant by pungring zang United Organization Imphal kaniri nani ready sulaw kang zang hoy metong the my lap may tumitong lam kau hay kaniri na ready subam may da kau al kum nagase kum salaw niye. The production of new fire or the extraction of new fire on the first day of any festival, it is an important ritual that symbolizes the start of a new year. The fire is produced by rubbing dry wood and split bamboo pieces together, and it is distributed to every household in the community. The new fire represents the cleansing of the old year and the beginning of a new fresh start. It signifies the beginning of a peaceful and bright future. Making of holy fire is for the purification and prosperity for the entire community. Kum na mailap may hay aniu tuang rap mung nai may gan kau kum ngai gan kau gai kang prosperity nai kang titan kang sumay tuang tane kum na may hay tao sulaw ni may hay pungring zang United Organization Imphal kaniri na mailap may hay sulaw po niye. This is how our grandfather make fire. Mai khâu hay panabam the, mai hay thau ni na bam the, mi gwa na. Ram ran na ram na bam me, pau banai na mai hay lap chui na lap na bam me. Way of making fire. Papa will call me right now, my head on the day, United Organization, Tongan Thai, where you now, my head up to the level of the Tungu.
这边是高楼走，那没有，这边是高楼就是卖草的，这边是手动的，不能动的。 Anh yêu thương chief guest rồi nào? Anh yêu thương mai lập nó mình dùng mai hay. Đó lâu không yêu thương, câu lâu không mà răng huế. Lighting of the lamp hay anh yêu thương chief guest rồi nào? Grace sulok po kang răng huế. Twen kuwe mi gwet na ban paday na hilo ko. Let's all give a big round of applause. Ano itong dignitaries dun rin na kat matang suna may itong may hay dalaw na ba me? Thank you so much. May gway na rin ang kabam tayo. Lalaw da kang zangway mitong te. Katang kautat kay da may itong ano itong ho-hoing, a traditional chant by Pongringzang United Organization. Kaniri na kum na ready sulaw po to. For the purpose of ho-hoing prayer, all the adult males observe purification discipline. All the bodied men, young and old, get together and perform the hoi, which is a long-drawn shouting in unison in a systematic rhythm. This is the highest form of collective and congregational prayer of God.
Thank you. Zeliangrong United Organization, Zang United Organization, for your melodious and strong ho huing. Nang niu na. Aniu Zeliangrong mai tuang lungsam zangsam mai tuang pumtan nai mai tuang hui te kau long mang ta thun ku men dao mai tuang the. Sahi sa kaya da ekoi gi ipa ipu sing na. Ekoi Zeliangrong gi miron sing sibu. Amat ta oina hing na ba haina. Zeliangrong Union asi sembi khibani. Aduna maram oidona ngasi su ekoi kaina dena nungsi sana na hingmin na bagi punsi asi phangri bani. Aduna maram oidona hauji ekoi ikai kuna jaraba lai oi khraba ipa ipu singbu ning singbo oina hauji ekoi silent observation adu lokhatjagani. Ani urithai sai he Zeliangrong tuna saba mitong community hai jelung si na lungbam khang sunsam jangsam na lungbam khang ani upu pau sumai rabai kamenun goi runa Zeliangrong Union tuna agang mai khrithau na sai hai Zeliangrong Union tuna puam akhat nai lobam pumijang runa ani we sangai me jati akhat suna lungbam tonge hai jang runa chakwang sumai rabai kamai ani upu pau nun ta ning tau me suna tau hai minute akhat na ani goi kalung ning kho ding thau lana ragwang kho kalum na kho to me hai me gai be bam ko ti thai me tong mayam na nungsi bidona lepkhat mina si aduga silent observation minute amakhat ipa ipu sing haukiba lai oi kharba ipa ipu legendary Zeliangrong Union leader sing gidamakta ningsing bagi matam do lokat si. Mayam bo thagatsari mayam mapam da pambisi megai meta thon ku the kabam la lo da kane tui thai tau he katang takai mi suna ani uruna zen mai sakhwang sumai impui kabui tuna ni thai mai impui tuna kau mai ani upuina pangkho sana akhat tun mi ta the mainun pangkrana impui tong inaugural dance te mai te tau he ani we hong sam pani impui Indigenous Custom and Cultural Council Dance Troop Impal kaniru kagan te lalo kang kagan ti mi tong the impui gi dance troop cultural dance troop tuna matam lobi na ba matam si pija bani madu thorang tauduna leiriba matam asida aina mayami maphamda sumaina ningsing hanningi madudi aikoi Zeliangrong inpui haire bagi community marak asida inpui haiba sisu yamna particular oiba adumba strong tribe amani haiba si sinau singi marakta aikhoina ngasi phau recognize tawduna laklibani aduna aikhoigi Zeliangrong Union asida inpui bu represent tawraga abuiba bariam haina sangangai digi mahakna su kuina Zeliangrong Union asida Vice President gi Pampubire hairaga akhoi Zeliangrong gi community singsibu amata oina hingmin na ba nungsi sana na akan ba community ama oina na ba haibagi thodang lawbiramba abuiba bariam mahakna su akhoi gi Zeliangrong Union gi thabak si padan na yam na thona leina tawbirambani hojik ti ma lai oi khrabani aduna hojik akhoi gi Inpui Cultural Council gi dance adu perform tawbinabagidamakta matam si pijabani. In the ancient time, when the activities of Zeliangrong centered around the glory of war, there was endless feuds and fights between villages. With the advent of British rule,
modern education and Christianity, the practice of head hunting was abolished through the customary ritual Chuksu Garaumai, performed by our revered forefathers on 1st April 1934 at Tamenglong headquarters. Zeliangrong Union changes in nomenclature. The Agangmai 1925 was changed to Kabui Jingsang in 1927, Kabui Samiti in 1934, Kabui Naga Association in 1946, Zeliangrong Council in 1947, Zeliangrong Naga Union in 1960, and lastly, Zeliangrong Union in 1995. The Zeliangrong Union, Assam, Manipur, Nagaland is the legacy of Agangmai, and it has been running continuously for the last 99 years. The Zeliangrong Union, Assam, Manipur, Nagaland has been striving for unity and integrity of our cognate tribes, Jeme, Liangmai, and Rongmai or Kabui and Puimai, and coexistence with different ethnic communities of the three states of Assam, Manipur, and Nagaland since its inception. Today, the 28th February 2025, Zeliangrong Union, Assam, Manipur, Nagaland celebrates the existence of 100 years as community apex organization under the theme Commemorate the Past to Inspire the Future with our big brothers Jeme, Liangmai, Rongmai, and Kabui and Puimai to uphold the age-old solidarity and integrity of Zeliangrong built by our forefathers. May itong brief account hay itong 100 year Centenary Celebration Committee rina hilaw may itong brief account kum na niyo tao Inpui Kabui Indigenous Custom and Cultural Council dance troupe rina kanyo itong dance tay kagan hay gong lalaw po to. Asal
Oji akoina Midiang tabiriba impui cultural dance troupe na perform tawibiriba jagoi asi aduki matik yam ingna singlem laba adumba akoigi cultural dance amani haireba dance troupe asi represent tawribasi akoigi Imphal Valley da Juren Fam haina kauba mafam amada khunda duna leibani aduga suloina loina na tamfa kai haina amasu leijai aduga airport ki right turn da western side ta sangangai haina ngasai mangjau nana khangan khiba abuiba bariam haina ko Zeliangrong union ge vice president pubiramba khun ahum asi Imphal Valley da Inpui community singna khunda aduna leiba adumba tribe amani aduna masigi jagoi asi aduki matik ingba tappa yamna melodious oiba folk song ga loinana akoi Miriam tabiri amuka nasu jagoi sabiriba perform tawbiriba isai sakpiriba mayambu thagatpaga loinana Miriam tabir singbu harau tayamna Miriam tabiu haibasisu amuka hanna ningsingjabani. Thank you.
Hello. Akoina hojik midiang tabiriba phajakraba dumba cultural dance asi 30 minute hen khrabani pungkhai ama hen khrabani adubo moingonda chok thabasi ujade yamna nungsiba kathokpaga loinana moige dance asi mayam gidamakta Zeliangrong community gidamakta perform tawbiribani masigi damakta su amuka hanna thagatjabani Thank you. That was an exceptional performance from Inpui Kabui Indigenous Custom and Cultural Council Troop Infal, displaying the rich cultural attires and wonderful dancing moves. A heartfelt thanks to our incredible dancers for the mesmerizing performance. Your talent, enthusiasm, and love for our cultural heritage shone brightly on stage. Up next, we have welcome address by Sri Asinkame, Vice President, Zeliangrong Union, Assam, Manipur, Nagaland. So please join me in welcoming Sir to the podium where he will deliver his welcome address. Good morning, everyone. Mayam nungai shiko. Ngasi di harau pa numene. Ahan bamaktada ay koibu matam kuding makta loina biba mapu Prabhu Jisu Krista bu ngam khai leitana thagali. Ngase yai pharapan numit sok lising amaga chamapan kun ka manga dudagi ipa ipuna haudok lamba amadi semlamba matam adugi mingthondo agang mai haibani adudagi parak pakanda sahi chama surakpagi kumai ase aikhoi sangai pro kabui khun asida
ปังทกลีบันนี้ไอ้คอย civil organization 1925ตะกี้ปารักประการดะ oldest civil organization in Northeast India คุบีเทรักประการดะอามาอันนี้ตะกี้สอยดนมยาวกระดูรับะอดุกมบะ organization อามานี้ไอ้ฮักอิมาลอนกับบุยลอนดสุขระพงดกเกอาศัยติ้งทันไกปีไหนไอ้รำช่างไงเปล่าไกรวงเขายูเนียนกังเรียงไม่รู้ง่ายแล้วขังกระบำห้อยปีกันเขานำปุยนำปูคนปูคนแรกบิเลสออโตริตี้นนขานิสาร์สลีดเดอร์นนยุดนนวอมันสุสัยตีนนในล้านนะนู่เราไม่ขังตะอันนี้Zeliangrong Union Centenary Celebration Organizing Committee เบียกทั้งโดยในล่าไม่ทนกูไม่อินดาเวขันนี้นังนิวตาริวละเวให้ก็มาอันนี้ตรง Centenary Celebration ให้10 guests ขัง State Minister 的 engagement สู่กับเขาผมบีกันเขาชาร์กาเหกันนิว crisis ไปนั่นนายนะบักเราละประกาศเขาไม่แจงหวดหวนไก่ดามีบามก็ให้10 minister ตะ10 guest ที่โซเรานะตีกรุเราเน่ตนะเน่งตรงนี้โซติเกทไม่แต่กวางตังสักมาใครกรมธนาอันนี้ให้เดิมดวนตละนะ10 guest ขังผู้พิการเขาไม่หมากนะกะขันพิการเขาอันนี้จะเลี้ยงร้องเขา prominent leader อาคัดทุนายดิ่งนี้โซไม่ที่ให้จัดเราเลี้ยงผู้ละนะกัติให้สุดที่เขาตัวนะอันนี้คอมมิตี้นุ่นกวยหรือนะกังหวยพิการเขาอัปเราไม่เจริญกษัตริย์สักวักมันนะเก่ากันพวกเขาก็ไม่ได้ในล้านนั้นเราเว้ย former Union Home Minister of State Home Affairs Government of India กันอาคัดเขาก็ไม่อันนี้ตัวcivil organization ให้ Zeliangrong Union คนนี้ president ส่วนละมวยแท้ก็ไม่ former president แท้ไอ้ก็นักก็ไม่รู้นะนู่เราไม่ขังตาในล้านนะอันนี้ organizing committee เบียกทั้งโดยในล้านไม่ทนกูไม่ดาวเราไว้กันนี้ริวเราไว้กันไหนไม่เข้าอันนี้ริสักควงชูไม่วิกตอร์ปูที่ไทยมึงไม่ไหนได้มาใครมณิปุรก็ท้ออาเป้ากษัตริย์ก้าวกมันก้าวกันพวกเขาอาเป้าไก่ขังงDeputy Home Minister Government of Manipur กัตนี้อาศัยตัวกำมงขัง10 host ขังกังชาไปกันเขากัตันเต็นเมอาจุกันแล้วนะไม่ตัวกำมงให้ตีกระดูเรานี้ได้เงี้ยนะกวางตังเราบ่ไม่ขังนี้ในล่าไม่ทนกูไม่ดาวเว้ขันนี้เร็วเราไว้มาทั้งตารักปะดะไอ้คอยกี่ President function อาศัยกี่ President mahak pusu ikai kumda po uchari aduga function asigi guest of honor ming oina panjara pada thai thoirong pamai IAS Commissioner Horticulture and Soil Conservation Government of Manipur mahak pusu ikai kumda po uchari loi nana ai ge brother Joseph Paulen comes on IAS, Joint Secretary Economics and Statistics, Government of Manipur. Mahak puso asin ba tabak mayam ato thadok harga. Program asin mapung pahan binan ng bagita mak. Lengbi rakpagbo ngam khay late na tagali amasung apil tawzari. Loi ka loi na function asigi media amati press civil organization miyam athap patigi anak patigi lengbi rak libak mipum khuding makpu Zeliangrong Union Centenary Celebration Committee romdegi thagali hai bawa hai ase haira maga matang ase da tension jarke thank you. Thanks, John, for sharing your insights with us, sir. Thank you,
Zeliangrong Union Assam Manipur and Nagaland go Vice President New Zungau Cham Din Kai Mine Patu Tonki Bomadu Kai. Up next we have one of the most important events of the day, that is releasing of souvenir by the dignitaries. Releasing of souvenir will be led by our chief guest, Professor Maijinlong Kamson, former Union Minister of State Government of India, and former President Zeliangrong Naga Union. I would like to invite our chief guest to come out to the podium to bring out the act of unveiling the souvenir. Miyam ahauba kubak kubiu. Thank you so much, Chief Guest and his concerts for the act of releasing souvenir. Up next we have President celebrated by Sri Ajang Rongmei, President Zeliangrong Union Assam Manipur and Nagaland. Good morning. Today I stand before you feelings an immense sense of pride and gratitude as we gather here to celebrate something truly special, that is the centenary celebration of the ZU. I am deeply grateful to Almighty God for this beautiful day, also bringing us together and guiding us throughout the journey. It is a blessing to be able to witness this remarkable milestone. I extend my warm welcome to each and every one of you gathered here. A special greeting to our honorable chief guest of the function, Professor Maijinlong Kamson, former Home Minister of State for Home Affairs in Government of India, and former President Zeliangrong Naga Union. Our chief host, Sri Gaikangam, former Deputy Chief Minister of Manipur, and our esteemed guests of honor, Sri Thaithurung Panmai, IAS, Commissioner Horticulture and Soil Conservation, Manipur, Sri Joseph Pauline Kamson, IAS, Secretary Economic and Statistics, Manipur. And I wish to acknowledge my ex-presidents, my vice-presidents, and my colleagues, Zeliangrong Union Zonal Chairmen and their colleagues, Union Chief Justice and his colleagues, Union Chagwat Form Goodwill Mission convener and his colleagues, distinguished guests, civil organizations in Manipur, all the civil organizations in Manipur leaders, Zeliangrong organization,
leaders, women leaders, youth leaders, student leaders, Zeliangrong intellectuals, church leaders, and Long Mai Naga Council, Impal Longlands, and their colleagues, President Kama and her colleagues, Japa President and his colleagues, Singai Pro Pay elders, Singai Pro Development Committee members, Singai Pro women, youths, and my beloved and most importantly, Zeliangrong elders from Manipur, Assam, Nagaland, and my sister and brothers from the three states. As I look around this conference, I see familiar faces, some who have walked this journey for many years and others who are newer but not less important to our shared future. I feel deep sense of connection to each of you. We are bounded by our heritage, our dream for the future, and love for our community. As we stand here today, I'm not just the number of years of our collective history we celebrated, but the weight of history, the trials, the trumps. And 100 years ago, the vision was born. A vision for unity, resilience, and a better future for our people. Our forefathers, with their wisdom and foresight, laid the foundation of what has become the Zeliangrong Union today. On January 15, 1957, the headmen of 40 villages gathered for the first formal conference of our tribe. It was here that they spoke of the unity, the need for unity, the importance of collective economic future, and the necessity for the uniformity of our customary law. This meeting led to the formation of a regular gathering known as Agangmai meetings, where we are, as a people, sought solution, resolved inter-village dispute, and acted as the apex customary court of appeal for cases above the pay guide. This was one of the earliest modern tribal organizations in the Northeast India. And I don't want to go details in the nomenclature of the Zeliangrong Union, plus some historical events which we have to work out together. That one, please look into my presidential message in the souvenir, because I want to cut it down the time here. As we celebrated this pivotal movement, this century celebration served as a movement for us to reflect, reconnect, and
re-envision our future. I stand here today filled with gratitude for what we have accomplished together. Yes, there have been struggles, and yes, there have been setbacks. The work has not been easy, but there also had been incredible progress. In my tenure as the president of Zeliangrong Union, I have focused on two key areas. That is, the completion of the Jew buildings in Imphal and Bishnupur. Two, formation of the unified apex body for our people living in Assam, Manipur, and Nagaland. Regarding our office at Kakulong, Imphal was originally inaugurated by our legendary veteran fighter of India, Rani Gaidelu, in 1986. After that, no construction was built. That ground floor construction also built under our ex-ZNU President, Professor Maizilung. Then nearly 26 years, the building construction committee was formed under the able leadership of our ex-acting president, Oza Namdon Gangmai. Under his able leadership, the second building of Jew building at Imphal is completed. Only wall portion in front of the building were to be completed. Additionally, the Zeliangrong Union, Bishnupur and Sadar area office, which had been incomplete for the last 35 years, was finished under Po Asin Thaimai, President Jupsa, and inaugurated in 2024. These accomplishments are more just than structure. They represent our resilient dedication, progress, this is a monumental step, but the work isn't done yet. We are steadily moving towards realizing this goal through the effect of many. We still have much to decide and to create. But this is the beginning. The beginning is full of promise and hope. I call upon the Zeliangrong civil organization and cognate tribes, Jemai Naga Council, Lengmai Naga Council, Romai Naga Council, Inpui Naga Union, and Kabui Union Manipur, to join hands with us in building a unified apex body, to come together, engage in dialogue, and forge a unified path forward for the generation to come. We have been divided by history, separated by division with differing priority and opinions, but our future will be defined by our ability to stand together as one. We can no longer afford to be divided. Now is the time to work together for the good of our people.
The challenges we face today, cultural preservation, economic development, and social cohesion, demand we come together as one, not just in name, but in action. The door of Zeliangrong Union, Assam, Manipur, Nagaland remain open, and we are committed to forging a path forward together. Let's today be more than just a reflection of our past. Let us serve as a call to action, a call for unity. The future is not something we wait for. It is something we create together. To the youths, women, and readers and intellectuals and everyone gathered here, the legacy we inherited is a gift, but it is also a responsibility. We must protect it, nurture it, pass it on to the next generation, ensuring that the work we do today become the foundation for tomorrow. We must commit building a brighter for the next generation. As we move forward, let this centenary mark the beginning of the new chapter in our collective story and fill with hope, unity, and success. May it guide us towards a future of strength, peace, and progress. Our strength is our unity. Thank you. Thank you, Sri Zeliangrong, my President, Zeliangrong Union, Assam, Manipur, Nagaland, for your inspiring words. Up next, we have Miss Alice Gangmei for a folk song presentation. Are sai swalong ni mai lu hai maza lu the mian ti gang kai lu e pin pang tho thing gai ye na din pu thu mai phu hao la thui mang luan ne dui bang thu cu phèn gom giáo kỳ thao ca liang ca lai na hao quê an bạn ban hậu thôi mang ngày chân naความคุยนาผู้สานีเฮผู้เฮาและถุยมังล้วนเนสุดาวนาผู้กังลานามากูกายสุดเวไอโมเฮจานาโมอันเตียนมังki he bao mẹ nắng ăn tiên khâu rồi
nôm thả cay can thai hệ bao mênh nắng ăn tiên sa niên thai ra xian mô nay bôi san mô gần gì bôi lan tại ni gối gang ngam bông nghe cú mai bu khang hệ ca xian khoan cô nu giao la giao hệ ca xian khoan cô nu giao bù ki gang ô gang ô na ra yeah hay quang ô xian khoan đam quạt lo quạt lệ Thuần cô thế Miss Alice Gang mày Jalung khâu Bishampur khori Xuân truy nè swallow mày khang ta Như tuồng cái lão tuồng generation bang kawai Có mày tuồng folk song cái nhiều Xuân thai nè swallow Băm mày khang ta Bay na appreciate su mày tuồng ấy Katang da khâu special number 9 na băm ấy Như tuồng Zeliangrong khâu Mày quay na rin na thai na băm mày Sri Azay ka mày Ka khang ka ganti lao thế Tuan gue saya ku mitong kakan gai mera tau ba mi hai kai pau rau gong anu da zelo pan kroi dai thu gue like ganu sarake anu kon save gas ko dok ka gue na ta tuan gue sama saron ai ka hok ni thai me gue na ta lori mai aram lang thawal ba me mosin mai ri tung music na ka kai pau ma kwan si guru jengam ka mai ka sang bidang music gai me gue king sam lo ni Let a Canada đôi Let a Canada Zeliangrong Sun sam di khó bùi na mày sát khát na de Zeliangrong ho dầm ho dầm Sana thâu rồi cây khoang thâu rồi cây luang thâu rồi ra trái cả sập nè thật càng lu càng cây phát về là gì khăn để hay cây luang đi mày luang tai mày mặc quê luang đi quăng cùng luang cây lâu ấy lôi sinh năm đài năm là lâu ấy tung trăng khâu Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những bầm vai vai nó lung mây quay thật càng vai vai bấm khuôn xì ni dê mây lăng mây loáng mây cả quay ôi mây thằng gal mây mà ra mây Aniu khat na de
สนาปูนาเดปูอาคักปุยอาคางาเดียนเดลัดอาคัดนาเดเซเลงโรงสุนสัมดีเข้าปุยนาไม่สัตขัดนาเดเจเลงร้อนโอจำโอจำสอนมาเข้าด้วยใกล้ควงปัดใกล้ควงเข้าด้วยใกล้ลวงปัดใกล้ลวงเข้าด้วยจะตายกระชับเมจัดจางลูกกางใกล้ปัดเรและจิกขนาดเดให้ใจนั่นเองคุณจะราจุนกับบังไปบังสีนี้นั่นเองคุณจะราจุนกับบังไปบังสีนี้นั่นเองคุณจะราจุนกับบังไปบังสีนี้นั่นเองคุณจะราจุนกับบังไปบังสีนี้นั่นเองคุณจะราจุนกับบังไปบังสีนี้นั่นเองคุณจะราจุนกับบังไปบังสีนี้ไม่กวนนะแต่ทนกูแท้ That was an electrifying performance by Sri Ajay Kamai, a renowned singer of our Zeliangrong community. May I invite our chief guest to do the honor of handing over the certificates and mementos to the former leaders. Number 1, Tangangam Major Kul Infal Kaisam Thong. Mana ahan ba 1925-1927 da aikoi Zeliangrong Union gi President Soba Bati oikhibane. PG Chikhong. Masi 1925 dagi 1942 da aikhoigi secretary oikhibani. Mathangda ke kakhangai ready taubiyu. Ke kakhangai chairman matam adugi chairman haina designation chepi mana kabui naga association 1946 masi kukulong digini hojik lengbi ra ibisi mage masunupa ni haina takpiri ke kakhangai gi masunupa ni kukulong digi mathang tabada ti heralu president Zeliangrong council 1947 ti heralu mage masu singna lengbi ra e haira lobi na bakhangan jabani dimapur nagaland digini ti heralu Ti Hiralu Mathangda mga subada R. Matthew Home President Zeliangrong Manipur Zeliangrong Union 1947 ke 51 61 ke 65 masitam anirak President Oibirame mage masu kakulong dagini masunupa masunupi na lobby kadabani R. Matthew Home President Mathang dasu taruk subada S. Sanglo President Zeliangrong Union 1951 to 52 Masi Tamenglong headquarter dagini Sanglo gi printing ge matung ina lauthok sabani ngak pi gani
Shanglo Tamenglong Haini Ibiri Bani, Shanapati Digin Haina Takpire Maduga Makta Tagatsabani, Matang Tabada, Shanglogi Matangda M Tundo, Shanglogi Mi Amalobi Naba, Kanganjabani, Laloto Matangda Tundo, President Masi Tamenglong Headquarter Digini, 1952 to 57 Pau Pubirame, President Gipam. Matang Tabada di Atuibo, President 1958 to 60, 88 to 91, Tam Anirak Mahaksi, President Pubirame, di Atuibo. Di Atuibo. Matang Tabada ke Kakutuan, President Zeliangrong Union 1965 to 72 Pau Pubirame, Kakutuan. Oh, magi mamaw nupi ini haina takpire kakuton gi mamaw nupi ni hojik magi momento receipt biri besi kun asimak kini cengai bro kabui kun ngasi host biri ba 100 year centenary gi host biri ba kun asimak tedigini ke kakuton president 1965 to 72 matang ta pada GL Gai Singh 1972 to 74 Gwenanglong Tamenglong tegini ay nataja pada hojik lengbiri ay vitsi ZL Gaising Mahaki Loina Bini hay natakpiri madugid magtatagat sa bani ahan oy kraba layo oy kraba ZL Gaising ge Loina Bina Mahaki nung si kraba ning sing bagi momento adu lobiri bani madugid magtatagat sa ba pungdok sa bani matangda M Zeliangrong President Zeliangrong si 1974 to 75 Namthalong Impal magi masano pina lobin na ba masano pa na lobin na bahay na okay masano pa na lobin na bahay na ning sing Japanese Thank you so much, Chief Guys. You may kindly take your seat again. Haujikti matang tabada Pinam Nathon President Zeliangrong Naga Union 1975 to 1978 Tamenglong Headquarter dagi Maijenlung Komson Major Kulin Fal dagi Diam Ngantonang Tamenglong Headquarter Zigaingam Naikanlong Infal P Jangamlong Tarong Infal G Patrick Dimapur Nagaland D Kambui Tamenglong Headquarter K Ningtang Pau Tamenglong Headquarter, James Rangsung Senapati Headquarter, Z Namdon Konthozam Infal, Amuka Mai Namdulong Infal, Azangrong Mai Major Kul Infal. Kauthok Krabami Singdo stays the Lenkalaga Memento Laubigani. For this, I would like to invite our Chief Host of the Day, Sri Gai Khangam, former Deputy Chief Minister, Government of Manipur, to do the act of presenting the certification mementos. P. Namneton, President, Zeliangrong Naga Union, 1975 dagi Hauraga 1978 Faumana President Oibibani, Masi Tamenglong Headquarter dagini. Next, Maijenlung Kamson, President Zeliangrong Naga Union, 1979 dagi 1985 Major Kulin Fal dagini. Ngasigi Chief Gesu Oibiri bani. Mangasi Fau Leibi bisi koi miamgi leibak phabani haijaninge. Mathang tabada DM Nganthonang, President Zeliangrong Naga Union, 1985 dagi 1988 Fau. Masi Tamenglong Headquarter dagini. Mathangda Z Gaingam, President Zeliangrong Naga Union, 1991 dagi 1995 Fauda. Masi Neikanlong Infal dagini. Mathang tabada P Jangamlong, President Zeliangrong Union, 1996 dagi 1999. Masi Tarong Infal dagini. Kubak Kudana Lebiyu Miam, Warasu Wana,
Mathang tabada Z. Patrick, President Zeliangrong Union 2000 dagi 2003 fauda Masi Dimapur Nagaland dagini. Mi leitragadi mahut laubinaba. Z. Patrick, President Zeliangrong Union 2000 dagi 2003 fau. Thank you. Mathang tabada D. Kambui, President Zeliangrong Union 2004 dagi 2006 Masi Tamenglong headquarter dagini. Next K. Ningtangpao, President Zeliangrong Union 2006 dagi 2007 Tamenglong headquarter. Ningtangpao Malay Drigadi K. Ningtangpao, President Zeliangrong Union 2006 dagi 2007 Masi Okay ma laibak thidana koi mirakta laikidre Mas Tamenglong headquarter dagini. Mathang tabada James Rangsung, President Zeliangrong Union 2007 dagi 2009 for Masi Senapati headquarter dagini. James Rangsung. Mathangda Z. Namdon, Acting President Zeliangrong Union 2009-2010 Konthauzam Infal dagini. Z. Namdon. Thank you. Next, Amuka Mai, President Zeliangrong Union 2010 dagi 2020 Founder President OIBA Masi Namdunlong Infal dagini. Immediate family member lady like Ma leitragadi magi relatives mari immediate family gumba leiba targadi laubina baning singjabani. Amuka Mai. Next, Zeliangrong Mai, President Zeliangrong Union 2020-2025, Major Kulin Fall. Village committee Thank you so much, Chief Host. You may kindly take your seat. And for this, I would like to invite our President Sri Zeliangrong Mai to do the honor of presenting the certificates and mementos. Number one, the Sangai Pro Pay. Number two, the Sangai Pro Kabui Youth Organization. Number three, the Sangai Pro Kabui Women's Society. Number four, the Sangai Pro Development Committee. Number five, the Sangai Pro Green Club. Number six, the Sangai Pro Baptist Church. Number one, the Sangai Pro Pay. Pronunciation gidamakta ngaktigani. Kubak ahoba pudana laise loidri bifawdadi. Number two, the Sangai Pro Kabui Youth Organization. Sangai Pro Kabui Youth Organization. We are running behind the time, so I would like to call the attention of all the partakers to be on time. Mathang tabda Sangai Pro Kabui Women's Society su ready the labiro. Sangai Pro Kabui Women's Society. Sangai Pro Kabui Women's Society. Mathang tabada Sangai Pro Development Committee. Mathang tabada Sangai Pro Development Committee.
Sangay Proud Development Committee. Sangay Proud Green Club. Mathangda Sangay Proud Green Club. Mathangda su ready the Leibiro Sangay Proud Baptist Church. Sangay Proud Development Committee, Sangay Proud Green Club, Sangay Proud Baptist Church. Mathang laktana laubiro. Sangay Proud Baptist Church. Thank you so much, President. You may kindly take your seat. Mi amloy namag hauzik lau kreba mi gidamakta kubak ahauba kubisi. And for the remaining, we will try to give in the remaining session. Ani utong program hai takai da mai suna tau hai cultural dance by Liang Mai cultural dance troupe tamai Tamenglong district kanuri na kagan hai gong lalo nu the. Hauzik cultural dance by Liang Mai cultural dance troupe na matam se lobi bayarani.
ngawi zuwe na liu pon na liu nia kawi ba piluza na liu len kawi bo len khai bo mathiu na kamara tu kamara khai be pin ga su thon ki we khang han jaba ma sigi jagoi si mamang da jileng kenogi leng mai gi competition gambada kayarak ngamdana lakraba jagoi mani haiba si miam da khang han jabani. Up next we have speech from guest of honor Sri Joseph Paulin Kamson IS Secretary Economics and Statistics Government of Manipur. There is a concern about my Saitung chief guest, Professor M. Kamson, who was Union Minister as well as former President of Zeliangrong Union. There is a concern about my chief host, Apau Gakangam, former Deputy Chief Minister and an esteemed member of Congress Working Committee. And there is a concern about my New Zeliangrong Union Tong President, Apau Ajang Rong Mai. Thaurai go to long mai dwam dong say R wrong mai ngon kante so kongsuwe senior IS officer Sir Tatilung Pamai, who is already in the seniority of additional chief secretary Government of Manipur, Town Senator Commissioner Horticulture and Soil Conservation, Aram Sangai Protong Kunbu Kolak Pak Luplak Mantri Kani Village Elder Goy Chosong Leader Nunggoy Mipui Mina Pupau Sumen Nunggoy, women leaders, Jabon Nun, functionaries, invitees, Gatsugan Tau, Paina, Union Ko Kadana Tan Punona, Kulum Kagana, Machuanona, Kadana Gongo Minun, media friends who have taken the trouble to cover the event and disseminate necessary information to the public for their education. And the compares beautiful girls and handsome young men who are on my right side, and the dance troupe who have mesmerized the day's event. Centenary to me, I think tang me tuang te tau ani mai chang nung wei to another centenary celebration witness to dani to make kai pora gong de nu lo it ring me bumang suna new spiritual realm ko witness suna bang khang de the ko me jang korina maru wei wan sai rao mai gai mai to mi tong hamage dige any organization think tang ka mai to me hai Kaman jang tip lautina kage nai mitong common purpose kore bang kedoi lautina sai phau kuma sustain suna ngam mitong the uma president phunglau dai kan non rena kagan kho dendana office ni ma infrastructure ni ma president phung me kai ko te meeting kani richa dui phungpat kani tong typewriter te sinchu kani tong cycle te sinchu na meeting notice te kum ka kai na nang goi ta thau na kum jan bam ka khang ram kum goi kuma phungdai me non rena denda struggle suna solo gomtina gongtang na bami tongte kuma kagan kho former president nungoi taw kuma ex MLA ex minister suna kumi gan khote kage nai ma sindui sempa he machuang lo mitong hai ko mitong union te he phung kha lautina kani tong contribution pan ko ni kuma organization te kuma sustain chuna sai phau kuma gong bitong the mai pui kai long ka hak ko kuma pu ka khoton the great man pu ka khoton ne paina manly sumai man sai decisive sumai ningting mai kuma man sai e kuma re ni phunga lona phunglo tina ka tong credit kho ma aram sangai pro kai long gai me kai long now it has been turned into Singapore sangai pro to Singapore kai long nin than the lungsui the kuma ani tong pride akate 1780 khrena mai kalwang ling thau it way during the time of King Bagechandra, who is the father of Gambir Singh megan ko kuma hey King Bagechandra hai aniu Zeliangrong kandi kune paina taro lo mi puthe rangkhong longchom methe longrang wairang ba ko megan ko Burmese invasion gang megan ko royal princess nungoi kuma kasar jatta bekang ko niu kandi taron na niu Zeliangrong mari shelter tina ti tu ti janglo na seba selo na kuma cooperation nai na lungang bitong the niu Zeliangrong je mai liang mai rong mai pui mai roina karu mitong common ancestry nai tina mitong phom he kuma lingthau ka mitong e mari mak mai tribe jati ta kuma niu namphu karu kho te karu no pitong ke aniu lamlu kune kuma hau the aniu tong
common original language ทเลี้ยงไม่ตรง dialect ก็มาอันนี้จะเลี้ยงดงปุยก็มาสิงห์ไม่ตรงเทให้แต่อันนี้ตรง original language เทก็มาลูลัดลำลูรัสเวรัสวนก็ไม่ตรงก้อยก็นี่เลี้ยงเลยร้านสินสุนะว่าไม่ติดเทให้ก็มากันได้นั่งก้อยเลยนะกันนิวลักขันกายมีก็ขันปนะอันนี้เวขันนั่นดิเทลำลูสัตย์ก็ละนิวเจไม่ปุยมีนั่นตรงลำแต่นี่เจ้าเท่าไก่รวมไม่ตรงลำในลุยเดเทไก่เลี้ยงไม่ตรง original ที่นี่ก็มา all แต่แมงลองก็โน้ตลำไม่ตรงเทียนนี่ก็ลุยเดเทอันนี้ว่าก็มา culture ลัดลูไก่ควงให้ก็ไม่ต้องลุยไม่นายเดเทอันนี้ไม่ใบมีมาแค่อันนี้ organization subtribe ก็ทุเลี้ยงไม่รวมไม่ปุยไม่ก็นายบ่มกันเดียวที่แกนี่แต่บังกรูไม่ตรงorganization เจริญรงตัวนั้นนายโคตัวมีก็มาลิงเท่ามีแต่เจริญรง union ตัวมีฮับเราตัวมีก็ตัว1995เรียบร้อยเว้ยที่เจริญรงตัวมีหลักการไม่ ethnonym เหตุก็มาอันนี้คันเทตัวมีอย่างเป็น1925ก็ลิงเท่าก็มีที่ใส่100 years เตก็มาที่เจริญรง community ให้one of the indigenous major tribes of Northeast India เทมณิปุรไก่เป่าเทอันนี้ไว้ให้ก็มามวยรังตรงมวยรัง principality ตรง history ก็โน้ให้ without the Zeliangrong who have inhabited the Tangjing Hills is incomplete without the history of Zeliangrong in Kaubru Hills who have settled there as far back as 8th century the history of Manipur is incomplete ก็มีอย่างครับ Zeliangrong as indigenous Naga community we contribute to the evolution, to the development, to the strengthening of the state of Manipur as a whole, and in Nagaland also, in Assam also. Kung mijang ra, indigenous to mitong pride, belongingness ta, ano ko, responsibility ta kagang toy nako, hay state tong kay pawe, ano indigenous community to mite kuma, ano kantan tan bang kanay, ano ko tolerant, adaptive quality nai, Zeliangrong mi ko, changangay ko mai, yurempam ko mai. มวยรังและข้างก็กบรูไปนะนี่ทิ้งก็ไปนะลุงนะ bigger brothers ก็ไม่ใช่ community เลยนี่ก็ peaceful coexistence ไม่ต้อง adapt สงฆ์ไม่ต้อง tolerance สงฆ์ไม่ต้องมันไม่ไทยลุงไทยไม่ต้องให้ก็ไม่ต้องconsideration เนี่ยนี่ก็ไปนั่นไหนนี่จะเรียกร้องไม่ต้อง mindset เขากุมที่นั่น we play a major balancing role in the peaceful coexistence of the state of Manipurก็มานี่ไปนั่นเราคัดเทpeacemaker เทมณิปุรของ society multi ethnic society ก็ก็มีอย่าง as one of the major ethnic indigenous communities of Northeast India we have the responsibility to foster unity among our brotherhood and also to foster peace and development wherever we live in the states of Manipur, Nagaland and Assamให้ก็มีตรงทิ้งมีขอก็มาอันนี้ตันซ้ำไซโลนี่ไหมกันสู้กันดาวมารู้ไว้นะตรงชิปโฮสคันนี้ฟังชิปเกสเลยนะอันนี้ขอดีเราในบิดจีเอก็มาอันนี้เราหนุ่งไว้กันนี้หูก็ดิ้งรองนักการลากายไม่สามี it is injustice to them so we should will hear from them from their accumulated experience they are the repository of knowledge and experience who will enlighten us and educate the audience todayก็มากระจันใบๆนักข่าวมสินีอาแกงไม่กบุยจิงชังกบุยสมิติกบุยนาga association Zeliangrong council Zeliangrong Manipur Zeliangrong union Zeliangrong Naga union and then Zeliangrong union from 1995 onwards ไม่ต้อง organization Zeliangrong ตัวไม่ต้องไม่ kindred tribes ตรงไหนก็มาใส่พอก็มาลงกังเทมากันดี nice สันอันนี้ common ancestry ไหนที่ไม่ท้อกันดี nice สันอันนี้ก็มา identify สนะอันนี้คัดนับเวปุยนาขันก็ไก่บวยงุยบ้าตัวมีปูนาชนะนี่ลงไก่บวยตัวมีก็นายบอกกันนี่เท่ก็ยังไม่ต้อง significance อันนี้ไทยเราข้างในกล่าวนั่นต่อเราหนึ่งไว้ history ไทยมันไม่นั่นด้วยอันนี้ใบเดรำเดตัวนั้นก็สุนัขมันก็ไว้ลาริปาโค history book ปาโค professor ก็มันไม่ได้ไงนะก็มาฮิโลตรงนายบอกเท่อันนี้ไทยกัดใครก็มา misunderstanding ปัดไปเลยเดมาดงได้ไอ้นะก็มาบุคคลบุญไหนก็มา history ปาเที่ยวเต่าlarik book PC Jane kono kharam ko larik paina nai the Zeliangrong tong lam ko hilom mai professor ga mo me gai na ko hilaw tong nai the ko me jang kre ko me goi de pa na ni rana enlighten suna ko ma ani te bi cho thau cho te mi de thai na ko with pride and dignity ko ma ni bam kho ko ma lung sam me te ko ma ga ngan thui na ko nai na bam kan diu taw present leadership
Zeliangrong Union tong office bearer goi tani thon ko we despite difficulty kane ko ma patient nai na ko khulong tong office ko te kom gong ka top na ram na ko ma ram goi ka phen ka jan na bam tina hai ko mi tong ne pang pangam na bam mi tong e suk su ga ro me gan kho suk thoi be suk thoi bo 1934 1st April so ka mi tai marami tani kau de thangal mi ne ka jaw de other than the four kindred tribes kane ne ko ma similarity culture custom ko man nai na bam tong ne makoi long di ko pa mai new mai man than thiek na ko ma nai na bam tong de from there some of us went and lived for generation in Zeliangrong khre tau present habitat we all have common ancestry common origin from Makhel Ramting Kabin Chawang Phuning makoi long di Zeliangrong to present habitat wherever we are living ko mi tong tam da no ma bi tong pan da no ma bi tong nai bi jang khre naอันนี้ลุงสำนักข้าแต่เจียนนะข้าแต่จังกวมนะบัมโคตัวเมลัดกลางให้สาเราเลยนะลุยมากมายอันนี้จูเนียร์สุกันไปโดนตอนนี้ก็มาสักครองสลาวนะรวมเก่าเต่าเรานะตีกรูเรามีกันแต่ทนกเว้นตินมีกันก็สรุปไปจังเลยอันนี้หนักทุกมาเตียงตีหนุ่มตอนนี้การสันติเต่าเรากันมาเกตีกันดีการนายบัมดีซะอันนี้เร่งนะบัมสันกันเกนายมีตรงก็มาข้างกันอันนี้บัมเด็ดเป็นเด้ไม่ละการกันในสาเราเขาลอยมิสกันนี่เท่ไม่ไหวนะแต่ thank you Zeliangrong Ringtelo Sabitati. Thank you, sir, for your insightful words. Katang dakhaw na na ba may folk songs wala ni may makuilong di kuy na wala ni may tay kagangong lalaw no the. Ay na hawji say sak kadaba ay kuy lahan tay na ipay puyi say ni ahalman sindi kanglam besuje. Bề đuôi cái đi để đuôi lối cái ta lối lúa quăng cho lúa cái đi rồi lại bè đuôi roa cái đi để đuôi lối lúa quăng cái mà chạy đây là đi lại cái xe mà giờ rồi bê san bồi din cái mà ra quy hè lùng cái này năn đi la lại năn hù gâu này năn châu la châu nè lung hà gia châu nè chia cơ đi phố cơ hê bê bê bao cơ đi châu ta phi bồi lại nào mình nói cái gì mà có lại chạy cái gì mà bất tình quân để ban lô la lại đó tận ba mi giờ cái mà rồi chạy cả mi giờ sau mà lại cái hệ quân nè mi giờ dân quang gần nên đã gạt sang lại Zeliangrong đứng tiết lâu. Thank you, sir, for the amazing folk song. Next, we have speech from guest of honor by Sri Thaithulung Pamay, IAS, Commissioner Horticulture and Soil Conservation, Government of Manipur. Sir, you may take your time. Asai, kumai ting me gai mai Zeliangrong Union tuang Centenary celebration kau akai mai gai merina kandi me kamrina lun thai ba mai sokhong so mai chief guest Professor Zeliangrong Kamson, former Minister of State, Khani former President JTU, Chief Host na pamai luna khat kandi me kam lena ni thai pamai pau kai khangam former Deputy Chief Minister Manipur akai jat kam hai unity hai understanding hai yan thau kang we can take a lot of help from the present technology to move ahead hai te sum mi ti tho taw la gai na khau gang na sabam na mai tai athon mungam kan dai kum jang concrete step kha tan thau khang soro ko adi gai bo ja dai mai samai
ไม่ไกลไม่ซ้ำไม่อนุรักษ์คนน่ะลุยมึงนั่นเนี่ย position ขัดกันให้ผงโตมาอดีตไกลบุซ้ำไม่ example ขัดที่เราผงไงอาศัยให้ไอ้กังดิ่งมั่มให้ we don't sincerity ไอ้ไม่ไกลมึงเขาดาวตรงนี้อนุบางเขาอาศัยกังดุงมั่มไม่ chief guest ไม่ให้ professor ไม่จิลุงให้ทำไมให้ MP สุบัมมิติโตไอ้ให้ใส่ให้ไอ้สุบัมมังนี่หนูไอ้ I still remember 1986 87เขาเดลีจำได้แต่เขาอนุเดลีให้กษัตริย์นั่นลาริกนะป้าเต้าประเดี๋ยวเขาเขาตัดกวาดเอาหน้าตาวขานเขาหน้าโมบายเขาlocation share สุดลำน้ำ no phone ถึงไหม landline ถึง you have to book trunk call สุดนะ book สุดนะเกี่ยวควรนะเกี่ยนี่ไม่แต่ line เผาแต่สันไก่ที่เผาไม่ถึง next day you have to come ก็ไม่กันเขาตายใครต้องชิปเกสนะ MP สุบัมเขาให้นุ่นกังเขามรุมปังนู่นเลยบัมลงมาไหมกังทุบัมทุกใครให้ MP ควอเตอร์ให้อนุทงเจริญงมันใส่นู่นใครไทยเขาเราไม่นู่นก็ต้องปรา guest house เด้ the door was open to us and I expressed my gratitude and thanks to him today taking chance of this centenary celebration for his generosity kamay lung dai na ke broad minded suna anunta tibam tituro menam na guide suna and bisang kai ti kumti thui guide ro mai thai dai sai akhau thai bom te me sa mai gai mi khau daw rong ni kom mai jang khri Zeliangrong sa mai hai dai ba mai san kabui mai pune rong mai pune liang mai pune pui mai pune je mai pune dai ba ni tàu train này cái thiềm gút khang mấy train này bấm mấy tay thạc lầu khô ai rồi appeal xuống mình thôi mấy thạc khô sao thì thôi younger generation have to get involved in the community organization honestly cái nào Joseph thì thôi tàu ta cái bấm thì cái gai này sao rồi ai rồi anh biết khẩu rô của thôi học piên mày जात देरी दाई मैं असम नागालैंड मणिपुर खनी बाबाई तो बम में जात इना सही तिंकुम फाई खतों नी गंगतीन बम में हाई कई रोंग नाव न तों गंगतीन मेरे कंपेयर सु खाओ कई रोंग दाई में हाई में तों फंक्शन लिस्ट दाई ना तो वो इशू जिन्सो मैं ते अनु closely examine सुन के मैं ते सुदम खांग दाइहियन थाव खांग गाइहियन थाव खांग सुखो सामता आई अरुंगไม่แต่ชาเราตุ้มิติโตอาศัยเขาฟังซ้ำกับไอ้เขากังดงตาเฮียนไอ้จีบเดินนู่นตัวมันขึ้นน่ะฟูไก่ฟูโลไก่มาแค่ไม่ลักขักไหนโซ่ไอ้ชานี่ตัวน่ะไอ้ทุสาระเกตเกไอ้ใครน่าจะใช้ไอ้ภาษาดูก็ไม่รู้กระทู้หรือเปล่าตัวตรงไงไม่ชาเราไม่ติโตอาศัยฟังซ้ำกังดิ่งมันไม่ให้เขาก็กังดงมันไม่ให้ตรงมินิ่งนายประเทศของสาวนั้นมันนู่นพูดไปได้ไหมอนุตกังตังไม่แต่อนุเขากังตังไม่แต่กลุ่มที่กังตังก็โตซับที่กระเพียนก็ซับประเดี๋ยวไม่กังตังก็ใส่โตลุงนิ่งได้ข้างในไม่กังตังก็โต sacrifice to my spirit ในข้างในใครก็หูเขาไปเนอร์สมเลย sacrifice หวังไม่กุมน่ะอนุแค่ไม่แต่กระนุ่งทรงสุยันตะขังตะการไหนซ้ำแต่ไอดาวตรงนี้เต่าอนุใกล้ควงเขาอนุใกล้คนเขาบักว่าไม่หายอากุมได้ตินก็โซ่ซ้ำไม่ได้ไม่ได้โซลูชันบักว่าไม่ได้นายขังสุโขไม่ได้กระเพียนที่โทกังตินนะอนุdiscuss สุนะ deliberate สุดโทไม่ได้ solution กังเป็นได้ซ้ำแต่ไอดาวตรงนี้ก็น่าลุยมึงนั่นสิเนี่ยไอ้นนลำไทยมึงนั่นสิเนี่ย contribute สุนุไม่กำสุนี่ซ้ำไม่ได้ไม่ไกลมีเขาดาวตรงนี้อันเท่านู้นเลยนะอนุ guide สุโรเราเนาะนู่นเลยนะนั่นนู่นเขาเปิดเขาเจ้าเขาเพียงไม่ได้นู่นกันสาบันได้ไม่ได้สักวันจะบอกใครจะแรงลงตรงนี่แบบพาได้ไม่ได้ลิมิตขนาดหรอกลิมิตได้
tuan na beba na subam tani an sun thau te den subam tani gang tang par khe tau modern age ko tho knowledge experience kani dedication tai phungpa na ke akai jati khang gai khang dai khang dai thau khang generations gang mai kam na anu tong contribution tai asai pioneers nu tong nu ning tau bom kum na anu te ning tau bom du khang asai kau centenary celebration gang wong mai gwai ta appeal suna mai la khak na sa rong ne tang gang ding mom tong ai kum na kai rong khau sacrifice suna kum ho su bom mai kai rong tani pai na thon ku we kani aita ken loi marks ne gang na kum gang ding na kazao na lak keng khak nai sa ro khang invite so my organizing committee chian dai na thon ku we. Lastly, on my behalf, on this auspicious occasion of the centenary celebration of Zeliangrong Union, Assam, Manipur, Nagaland, I extend my warm regards, respect, and wishes to all our brothers and sisters living in the 3 states and elsewhere in the world. Thank you so much. I wish all the best to the organizing committee. Thank you. Thank you, sir, for your valuable words and the encouragement to everyone present here. New katang takay may suna tao hai special number. Srimati Juliana Gang may pui kamayrina looking guy mitegwang na swallow kang gagantilawe. Tungkute, itong program le ito na. Chana mo bam ni nuwe lu tay kuma special number lo pi Thailand na kuma may gay mitwang interest ko re kuma swallow te tungkute. Bom tung
ทวนกุเทสรีมติจูเลียนากังไม่ตุกกังไม่ปุยก็ไม่รีนี่นิวคังลูกิงไกไม่เทกมันสวอลกันเทเต้าให้อันนี้รินักวันนับไม่ speech from chief guest Professor Zeliangrong, former Union Minister of State for Home Affairs, Government of India, former President Zeliangrong Naga Union, Kakaurina New, Guy Mailat Sazu taking Tau Sam Lopani. Asai Kai Zeliangrong Union Tuang Tiếng cung phai khất tặng máy Centenary function super mi cái mấy cái mấy sân gai mấy tìm mi tận là nụ ấy tiệm ra suốt cái mấy đông cái màn say panti khâu mấy ninh mong mấy ní bay na bắt cái tung ní này Ning mong betergai mining bab tung ni nai jati sam itihas history sam hai thai munung ma pitung ngai jiba bai minung wai le akai man sai na nare to bui ko khena bo sab kang khau kamang nung wai roi jauki roi sasi roi taram roi de mau roi loi roi ko poi ko po ko pau pai pri la ma gaiก็ไม่ลิงไม่ลิงเราแต่รวยกันเต้ก็หูตัวนี้กันดีไหมก็ไทยตัวนี้กันดีมาไงมันใส่หน้าตัวลุงไม่ตายสังกันบอกก็เต็งงมพายกันลุงก็จะปันตีแต่นิ่งไงไม่ก็เสร็จลุงตั้งมานะสวยนก็ไทยไม่นายตำรวจนก็ไทยไม่นายเล็กได้เล็งงูก็ไทยไม่นายมันใส่ปันตีด้วยเดก็ไม่ติดกี่เอาหูตัวลุงก็ไม่ปูปอกปรีตายนิ่งเต่านะไม่กันก็ตัวบุยโซกันปูปอกรวยก็ไม่กันที่ใกล้ตะกุ่มสุกันสามตะกุ่มสุกันเล่าตะกุ่มรวยกันสูนุไม่กังปูเรียงตะกุ่มสนลุงบ่ไพ่ตะกุ่มดักนะทางเท่าบ่ได้เท่าบ่กายสู้ไม่ได้ไงนะเท่งนะเต่าแล้วสุวรรณไม่ตานตระนะเต่ากายกระเสียมนะอาศัยลำลุงก็ไม่ตะกุ่มกังตุงโซซาไม่หายอากายไม่ปุ่มลงไม่เป็นกุ่มตำลุงก็เขาเต็มนะมาเกยก็ไม่เก็บปรีก็ได้ทายก็นมาใส่ตัวลุงเท่าก็ตระนะอาการมาใส่ที่เขามาจูกลุงกังถ้าใกล้ไทยไหมมาใส่บาปก็กุมลานาผมตัดที่กุมเลเซงลุดาวควงแท้อาสวยดาวควงแท้กุมใส่มหาบารตกับคริชนะนะไม่แต่รามปะก็ไม่แต่เต่ากันที่กุมเลเซงปุ่งแท้บาปเลยกุมปฏิสานะมณิปูร์กันดีโดยเทปนะมณิปูร์ไหนก็ไม่หายที่กุมเลเซงกันไหนแท้ที่กุมใส่เยซูคริสต์นะปวนนะไทยก็ไม่ตายที่กุมลิสิงกันไอเทกุมไปอาใครติงกุมปานะไม่รู้ก็ตัวบุยตานกันตัวบุยรวยกันไม่ไทยมันแต่มาใส่นานาเก่าลำตัวนะเล่งข้างหน้าเท่ากันหนานี้ชี้นี้เท่านี้รวยนี้เท่ากันหนานี้ปวนไม่รันเดกระปูกเรกันหนาก็จะปรีลาเราดูมั้งไงกระปุยเรกันหนาก็จะปรีลาเราดูมั้งไงก็นุ่งกันอุปันติสุกมั้งไงกังวลนั่นลุงตุ่มเดย์มันใส่หน้าท้อไทยเดาลุงเท่ากันนะใส่เผาหายปรีลาเนี่ยสุกนั่นลุงไก่เย่ให้กุ้มจางเขาเลยมาใส่จำลุงเน่งหายร่ากังมาทั้งก็มาใส่หน้าตักแต่ลาตุงก็น่าใส่นี้อาการปูเป้าด้วยอันนู้นก็จะปวดมาก็เลยนะจัดก็เสียมนี่แต่นิ่งเท่านั้นไม่กันก็ตายเอโรเพลนนายเป็นตัวสานังนี่ใกล้ปูปอดกลางมีการลิงเท่าไปกันเขาเอโรเพลนน่ะสานังนี่เรือการีน่ะสานังนี่คาร์การีน่ะสานังนี่ริกชาเป่ามาเกยริกชาเป่าสานังนี่ไซเคิลมาเกยกลางมีลิงเท่าไปกันก็ตายเมื่อเราคงก็ขอร้องแค่ซ้ำตัวตาวลงชาวบ้านมันก็ตายกางขันไก่ไซเคิลไหนกุมแต่น่ะกางขันนั่นแหละเว้ยนักไก่ไซเคิลกูจะเอาเราไม่แต่กางขันล้านนี่จะเอาเว้ยกางมีลิงเท่าไปกางเขาไก่ลำลงแต่มากุมมตุประเดี๋ยวสาวไม่ฮะไม่ยามนะไม่แต่รู้อารมณ์นี่นะไอ้เงี้ยใช่ให้อยู่แต่หัวตัวปีว่าดีอารมณ์นั่นสารมบันนี่
ꯑꯗꯨ ꯃꯇꯝ ꯁꯥꯡꯅ ꯂꯧꯔꯣꯏ ꯃꯁꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯕꯗ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯆꯨꯞꯄ ꯁꯥꯕꯗ ꯂꯣꯏꯒꯗꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯉꯁꯤ ꯑꯕꯠꯇ ꯆꯍꯤ ꯆꯥꯝꯃ ꯂꯥꯛꯄ ꯇꯥꯟꯖꯥꯁꯤꯗ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯋꯥꯔꯤ ꯈꯔꯗꯨ ꯁꯥꯗ꯭ꯔꯕꯗꯤ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯁꯥꯖꯕꯅꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯏꯝꯐꯥꯜꯗ ꯂꯩꯕ ꯇꯝꯄꯥꯛꯇ ꯂꯩꯕ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯁꯣꯍꯔꯒꯤ ꯋꯥ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯁꯣꯝꯗ ꯆꯠꯊꯔꯒ ꯕꯤꯁꯦꯟꯄꯨꯔ ꯃꯣꯏꯔꯥꯡ ꯐꯥꯎꯕ ꯁꯣꯝꯗ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯅꯣꯡꯃꯥꯏꯖꯤꯡ ꯆꯤꯡꯈꯣꯡ ꯐꯥꯎꯕ ꯑꯋꯥꯡꯗ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯁꯦꯛꯃꯥꯏ ꯐꯥꯎꯕ ꯑꯁꯤ ꯃꯈꯥꯔꯣꯝꯗ ꯑꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣই ꯍꯥꯎꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯗ ꯂꯩ ꯑꯇꯩꯁꯨ ꯂꯣꯏꯅ ꯃꯤꯛꯁ ꯑꯞ ꯇꯧꯏ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯔꯨꯞꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ 1925ꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯟꯅ ꯐꯝꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯖꯥꯇꯤꯒꯤ ꯋꯥ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯁꯤꯒꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯟꯅꯩ ꯑꯦꯖꯦꯟꯗꯥꯒ ꯂꯩꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯆꯦ ꯂꯩꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯅꯣꯇꯤꯁ ꯏꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯆꯤꯟ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯄꯥꯎ ꯊꯥꯕꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯃꯤꯇꯤꯡꯒꯤ ꯄꯥꯎ ꯊꯥꯕꯁꯦ ꯊꯥ ꯃꯈꯥꯏ ꯑꯃ ꯍꯦꯟꯅ ꯆꯪꯉꯤ ꯃꯦꯖꯣꯔ ꯈꯨꯟꯗꯒꯤ ꯀꯈꯨꯂꯣꯡꯗꯒꯤ ꯀꯩꯁꯥꯝꯊꯣꯡꯗꯒꯤ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯇꯥꯎꯟꯗ ꯂꯩꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨꯁꯤꯅ ꯃꯤꯇꯤꯡ ꯀꯧꯒꯦꯅ ꯍꯥꯏꯔꯛꯄꯗ ꯅꯨꯄꯥ ꯑꯃ ꯁꯨꯝ ꯊꯥꯈꯤꯕꯗ ꯃꯥꯅ ꯆꯠꯀꯗꯕꯁꯦ ꯈꯨꯡꯒꯪ ꯅꯝꯕꯣꯜ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯒꯤ ꯈꯨꯡꯒꯪ ꯀꯨꯟꯊ꯭ꯔꯥ ꯂꯩꯕꯁꯤꯗ ꯃꯥꯅ ꯂꯣꯏ ꯆꯠꯄ ꯉꯝꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯃꯤ ꯑꯃꯅ ꯈꯨꯟ ꯑꯃ ꯑꯅꯤ ꯅꯣꯡꯃꯗ ꯆꯠꯂꯤ ꯃꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯊꯥꯗꯣꯛꯄꯁꯤ ꯑꯔꯥꯏꯕ ꯊꯕꯛ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯀꯧꯔꯒ ꯐꯝꯈꯤꯕ ꯃꯤꯇꯤꯡꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯄꯟꯖꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯆꯠꯊꯔꯤꯕꯁꯤꯅ ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯌꯧꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯖꯦꯂꯤꯌꯥꯡꯔꯣꯡ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯁꯦꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨ ꯋꯥꯔꯤꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯑꯅꯧꯕ ꯖꯨꯒꯀꯤ ꯁꯪꯁꯥꯔꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯛꯁꯤꯜꯂꯦ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟ ꯇꯧꯔꯦ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯁꯤ ꯏꯟꯗꯤꯄꯦꯟꯗꯦꯟꯁ ꯐꯪꯂꯦ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯊꯥꯛꯀꯤ ꯍꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤ ꯃꯊꯪ ꯃꯊꯪ ꯂꯥꯛꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯆꯥꯎꯈꯠꯂꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯩꯕꯥꯛꯁꯤꯗ ꯂꯝꯕꯤꯁꯦ ꯁꯣꯔꯣꯛ ꯐꯖ ꯐꯖꯅ ꯊꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯀꯥꯔ ꯐꯖ ꯐꯖꯅ ꯆꯦꯜꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯑꯦꯔꯣꯄ꯭ꯂꯦꯟ ꯇꯣꯡꯉꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯌꯨꯛꯁꯦ ꯀꯜꯀꯇꯥ ꯄꯥꯏꯔꯨꯔꯒ ꯍꯣꯔꯦꯟ ꯅꯨꯡꯗꯥꯡ ꯆꯥꯛ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯥꯛꯄꯁꯨ ꯉꯝꯃꯤ ꯆꯥꯕ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯧꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤ ꯌꯥꯝ ꯁꯥꯊꯤꯅ ꯆꯍꯤ ꯆꯥꯝꯃꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯌꯥꯝ ꯑꯣꯟꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯇꯥꯟꯖꯥ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯝꯃꯤꯕꯁꯤꯅ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯒꯗꯕꯁꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯏꯄꯥ ꯏꯄꯨꯁꯤꯡꯅ ꯃꯇꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯀꯔꯤꯁꯨ ꯚꯥꯞ ꯃꯦꯟ ꯇꯥꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩꯗ ꯄꯨꯡ ꯀꯥ ꯈꯪꯗꯦ ꯒꯥꯔꯤ ꯀꯥ ꯂꯩꯇꯦ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯍꯤꯡ ꯅꯣꯡꯌꯥꯏꯗꯒ ꯄꯣꯛꯄ ꯀꯥꯁꯤ ꯀꯔꯝꯕ ꯑꯃꯇꯅ ꯄꯣꯛꯏꯁꯦ ꯑꯩꯃꯛ ꯖꯅꯋꯥꯔꯤ ꯇꯥꯔꯤꯛ 13 ꯑꯍꯤꯡ ꯅꯣꯡꯌꯥꯏꯗ ꯄꯣꯛꯏꯗ ꯀꯨꯊꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯂꯩ ꯃꯔꯝ ꯀꯔꯝꯍꯥꯏꯅ ꯀꯨꯊꯤ ꯈꯪꯉꯤ ꯑꯩꯅ ꯍꯪꯉꯤ ꯏꯃꯥꯗ ꯏꯄꯥꯗ ꯅꯈꯣꯏ ꯀꯔꯝꯍꯥꯏꯅ ꯈꯪꯗꯦ ꯍꯦꯛ ꯅꯣꯡꯌꯥꯏ ꯍꯦꯛ ꯇꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯌꯦꯟ ꯈꯣꯡꯉꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯠꯅꯕꯤꯅꯤ ꯅꯣꯡꯌꯥꯏ ꯌꯦꯟ ꯈꯣꯡꯕ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯆꯞ ꯆꯥꯅ ꯆꯨꯝꯕ꯭ꯔꯥ ꯂꯥꯟꯕ꯭ꯔꯥ ꯈꯪꯗꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩ ꯍꯦꯛ ꯄꯣꯛꯄꯗ ꯌꯦꯟ ꯈꯣꯡꯉꯦ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯤꯡꯁꯨ ꯈꯣꯡꯄꯔꯩ ꯍꯥꯟꯅ ꯈꯣꯡꯕ ꯍꯥꯏꯅ ꯀꯧꯏ ꯃꯤꯡꯁꯦ ꯑꯃꯁꯤꯅ ꯑꯇꯣꯞꯄꯅꯤ ꯃꯗꯨ ꯀꯔꯝ ꯈꯪꯉꯤ ꯌꯦꯟ ꯈꯣꯡꯕꯗꯨꯗ ꯈꯪꯕ ꯒꯥꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯂꯩꯇꯦ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯃꯦꯖꯣꯔ ꯈꯨꯟ ꯀꯈꯨꯂꯣꯡ ꯀꯩꯁꯥꯝꯊꯣꯡ ꯈꯨꯟ ꯑꯆꯧ ꯑꯆꯧ ꯂꯩꯕꯁꯦ ꯒꯥꯔꯤ ꯁꯤꯕ ꯑꯃꯠꯇꯁꯨ ꯂꯩꯇꯦ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯍꯥꯛꯁꯨ ꯄꯣꯛꯄꯅꯤ ꯖꯨꯛꯇꯨ ꯀꯌꯥ ꯈꯦꯠꯅꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯅꯤ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯅꯣꯡꯌꯥꯏꯗ ꯄꯣꯛꯏ ꯍꯥꯏ ꯑꯗꯨ ꯍꯪꯕꯒꯤ ꯌꯦꯟ ꯈꯣꯡꯕꯒꯤ ꯍꯦꯛ ꯌꯦꯟ ꯈꯣꯡꯕ ꯄꯣꯛꯏ ꯍꯥꯏꯕꯨ ꯌꯦꯟ ꯈꯣꯡꯕ ꯍꯥꯏꯗ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯤꯡꯗ ꯍꯥꯞꯆꯤꯜꯂꯝꯃꯤꯕꯅꯤ ꯑꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀ ꯑꯁꯨꯛ ꯈꯦꯠꯅꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯔꯝꯍꯥꯏꯅ ꯄꯥꯟꯒꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯍꯥꯏꯔꯛꯄꯒꯤ ꯋꯥꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯅꯕ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯩꯇꯩꯔꯣꯟꯗ ꯋꯥꯔꯤ ꯈꯔ ꯁꯨꯝ ꯁꯥꯖꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯠꯇꯒꯗꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟꯁꯤ ꯐꯖꯅ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯦ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯛꯁꯇ ꯌꯥꯎꯔꯦ ꯂꯩꯕꯥꯛꯀꯤ ꯑꯋꯥ ꯑꯅꯥꯗ ꯌꯥꯎꯔꯦ ꯍꯤꯡꯕꯗ ꯌꯨꯝ ꯐꯖꯅ ꯁꯥꯅꯕ ꯆꯦꯛ ꯌꯨꯝ ꯁꯥꯕ ꯁꯉꯥꯏꯄ꯭ꯔꯧꯀꯥꯁꯦ ꯑꯩ ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯣꯏꯔꯤꯉꯩꯗ ꯑꯃꯨꯛꯀꯥꯗꯤ ꯎꯈꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯈꯜꯂꯤ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯑꯃꯠꯇ ꯃꯁꯛ ꯈꯪꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯩꯅ ꯃꯈꯣꯏ ꯈꯨꯟ ꯃꯌꯥꯏꯗ ꯆꯠꯈꯤꯕꯗꯣ ꯑꯁꯣꯝꯗ ꯑꯩ ꯚꯥꯞ ꯑꯃꯠꯇ ꯇꯥꯗ꯭ꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯌꯦꯡꯁꯦ ꯄꯣꯔꯥ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯔꯝꯕꯟ ꯀꯩꯊꯦꯜꯗꯁꯨ ꯍꯦꯜꯂꯦ ꯗꯦꯕꯂꯞꯃꯦꯟꯁꯤ ꯃꯑꯣꯡꯁꯦ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯖꯤꯁꯟꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯧꯔꯕꯅꯤ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨꯗꯤ ꯃꯗꯨꯅ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯊꯧ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯔꯤꯒ ꯈꯟꯅ ꯆꯠꯀꯗꯒꯦ ꯑꯁꯤꯁꯨ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇ ꯈꯟꯅꯐꯝ ꯊꯣꯛꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯈꯟꯅꯁꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯗꯤ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯥꯎꯃꯩꯒꯤ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯍꯧꯕꯁꯦ ꯑꯩꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯩꯗꯤ ꯍꯥꯎꯃꯩ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯔꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯊꯪꯗ ꯍꯥꯎꯃꯩ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯀꯧꯔꯝꯃꯤ ꯑꯁꯤꯗꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯇꯩ ꯀꯧꯕ ꯍꯩꯇꯦ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯊꯣꯛꯇꯦ ꯀꯕꯨꯏꯁꯤꯡꯅ ꯏꯝꯐꯥꯜꯗ ꯂꯩꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯁꯤꯅ ꯆꯤꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯇꯃꯦꯡꯂꯣꯡꯁꯨ ꯍꯥꯎꯃꯩꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯇꯩ ꯀꯧꯕ ꯍꯩꯇꯦ ꯑꯗꯨ ꯃꯩꯇꯩꯁꯤꯡꯅꯗꯤ ꯍꯥꯎ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯇꯥꯡꯈꯨꯜꯅ ꯀꯅꯥꯅꯣ ꯃꯧꯅ ꯀꯅꯥꯅꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯀꯅꯥꯅꯣ ꯈꯣꯡꯖꯥꯏꯅ ꯀꯅꯥꯅꯣ ꯖꯥꯠ 20-30 ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯂꯩꯕꯁꯨ ꯃꯈꯣꯏꯗꯤ ꯈꯦꯠꯅꯕꯗꯤ ꯈꯪꯗꯕꯅꯤꯅ ꯆꯤꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯖꯥꯠ ꯐꯤꯔꯣꯜ ꯁꯦꯠꯄ ꯃꯑꯣꯡꯒꯁꯨ ꯍꯥꯏꯐꯦꯠ ꯃꯥꯟꯅꯕ ꯖꯥꯠ ꯂꯨꯕ ꯅꯥꯟꯕꯒ ꯈꯔ ꯋꯥꯠꯄ ꯀꯥꯡꯕꯨ ꯄꯨꯂꯞꯁꯨ ꯍꯥꯎ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯩꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯃꯈꯣꯏ ꯑꯇꯩ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯁꯨ ꯑꯝꯇ ꯍꯥꯎ ꯅꯠꯇꯦ ꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝ
isin naw mayam se aina si har ko nuai to su le bi ai how I mean pam ki ro ming si da ai khoi khak ta ate so how na te so mai ga le hadra mi ate mau ko ka tangkun ka se kuki ka se how na te har ka du bani aina masi kari ge hai ba da masi khitang pan ma tare mi oi bane hek pa ma ho ba ai khoi go wari gi wani masi lairon da le isai da le ai khoi history ase ma di lairon ga isai da le bani atai hoje kang gi pangang na basana so mathang thang hapalak bani aduna prithvi amatta leitringa da ai khoi lairon da le ai na ri se lairon ni tingbang sam ko we lairon du mami prithvi kari kari amatta leitringa da kana dai kana su leite leita badu kari no leita badu ni adu leibade kari leita badu lei ai khoi wari da se lei leiri ba pot to kari no do pot nungu ma amatta leita ba hai ba to leita ba du no khakta lei hai re adu maming de kari kawi ting adu khwadi ge han leibani ahan bani hai dana maju ahan baduna maram baduna ari bani hai dana ari badu ka gwang hai adu ting duna khwadi ge ari bani na ting gwang kawi lai ka leitringe da ting gwang kawi ase mai tai ron da lu la na ke nang pan ge mai tai na ting ko ka jakarai no leita bani se mai hang biu an ting ko ka dai na le khurum am ku tiu leita bani khwadi ge leita ba ha ma jo mai tai na ting ko kawi ai ge wa khan na de sina gi wa ni ko ai ko na ting gwang ga jo mai tai so ha na hau eram bani na ting gwang do ko bai da ting ko ko bani na khali masi to ngana ta mo ko asi sumena ai hai bana te preaching na te masi di wari do sum pan bani aduna tingguang se lak pom tam da mana ko da ma ge shor de ge lai ge maming hondor pom tam da de ge numit tha chong thore mangan de ge barjata ba de ge numit tha chong thore adu mathang la padan nuksit silai adu wari yam sang lei nuksit ke maming zo lei lai ron da adu mathang da nong chu rai adu mathang ising tungi ising tung le makha da magi machum makha da tabado ai khoi ron da taneng na ko taneng am de kaneng ada makha da ising makha da tab lei bak to taneng ko adu nai ko na neng ko lei bak se adu mathang manga se thora se matung da ating ko se na so adu si puno se kana yeng gani abda lai hai bo po se ma si na se mi lai se ma puno ki manung da khoi di a do ra gwang ko wi bang ra gwang ko wi non lai de gi ting ko ne no wangi ating ko ti lai na te ting kau ti lai na te hoje ko na ishor do da god ka ka ri problem se masi lai nga ta ni masi de ting ko na prithvi yang ne bin ta lai sem dor ko ni lai de gi wari sakre ma tong han ta masi suman to bu na how hai bo hai do i han han ba ting ko na hai dor pom ta na how hai bo hai se hai ga how man sai semu hai da lai na hai bani se me am pu na ta biyo lai na khwai di prithvi de semu pom da how man sai semu how hai di lai gi macha mami semu hai bani how man sai adu how man sai se lai gi macha ni hai sab sab artha da madu ko na hoje ka gi how adu da hai bu da ya phat bo na khan ki bani lai gi maming ni adu na madu ma jati gi hinglak pa kangbu do hoje Zeliangrong ko re organization lai je meleng me rong jengarang de gi wani 1947 de sem bani aduna maming do je mai leng mai rong mai tonga pa ma do da group khai do ki ba mayam do mu ko ru do punsil Zeliangrong ko wi wani pui mai nga sai jo sa ki bo pui mai do pui mai ma ko atu pani khali do natte chahi chani de ngari pui mai thor padi je meleng mai rong de chahi lising ani gi adwa gi matung de gi lak pani pakhang bana manipur ising hi kangaga pa ma chahi lising hin jori pakhang ba se adu mai tai na kai dong wai so pakhang ma se karai ri lak puro hang do bani ising manung do ma lai bi na te da ising kang bani sei lising ni da ngai ri kang ba he kang ba ga 32 AD da pakhang mun ni thawai bani hari ba chahi du da Jesus Christ su pang ting ga ha ki da 32 AD da Jesus si ba chahi du da asi da pakhang mun ni thawai aduna aya ke andas da mawani si chahi man na ngani 2000 years madu ising kang ba matawni mai te ising kang dringen madam da kana lai tampak se da ising manung de lai be te da
do mai tai do hau ni se har ga mayam sau ga ni adu ne na khoi ni note to mai tai so hau ko bo ni mayang de ji hai ga ni Nepali di hazur hai ga ni English re yes hai ga ni hango prithvi da hau ko bo kum lai bra mai tai je hau ni maram de nang kana no hau hai ba ni adu asi kari sun da po te khe wari se phum ga tham ba ni adu na ai khoi gi ngasi gi meeting se hau ke the ni hau 1925 ta adu so hau ke the na hai so artha ma ni adu hau ke the da January 15 de hau ba ni adu mo na du ngasi phibam ma si da phiron selek pa chawkhat po puno yeng ba da pulap tonga na hong gra ba jati oi ra ba ni adu mai honong da thirak pa taru di ai khoi se Manipur da palak pa da original ni mai tai su original ni adu pakhang ge mama na mai tai kadai lai hadang ba da khumpham leite ising lei ba matam da adu ising lei ne makoi lei mun tar kadai lei ni manak na pot sing lei tar da adu mai tai kadai lei mahau sing da lei mai tai na mahau sing ai khoi gi Zeliangrong meeting na tre ko mai tai gi meeting u tore adu na mai tai na mahau sing di hawi hai mahau sing ra dong kan thi ai khoi gi classmate pahari isai sakba apaw do makoi myam da mahau sing thi ba chanien ja la ga thi ke bani sei tra manga kun gi mamang da koi BA tam loi ga mahau sing je ga lai da mai tai so je hari bani mahau sing ni ga hawi hai mahau sing je kai su natte hau je khoi na mahau sing hari ba sing se mahau sing ni madu de ge khoi pa la ga thorak pani lai khun de ge thorak pani mai tai so du de thoi adon wari du ma na khi bani sumain tau tana ai khoi gi jati ge horak thirak pa matam da ai khoi jo je ge mahau sing ni thorak pani mai tai ge puya de su lai mioi ba sei mai tai ge puya wa ni ibani mahau sing da sandang na machi na nung inthoga mi thorai madu mai tai ge pandit myam oza khel chandra gumba makhoi na masi karai da oiram godang koi thi ram me oza khel chandra da masi gi puya le ram me ai direct pa de copy to ro pot ai pai adana mausing da sandang ning da mi tho ai so mai tai wari da lai akoi ka bui da di sai sai hujik su sai bani mau da nung jau in thok pan sandang do akoi ngasi pura bani adana sandang pharak pon mi ta sak pi sai lai ya ba akoi du wari sai pon to loin lai wan history sem ba da ban na te akoi na lobi da wi wani akoi so mausing ni thor pon mausing je ka dai lai senapati ki sing se ni masi ai ki opinion ni ko masi mayam lobi garo ai masi khang ba sehi tara di madu no tam mang kra bani ai MP left nge mana da mausing thiru ba sap ni masi wari se kanam ta sa de ngasi su safum di thok to bari mi Zeliangrong gi am phajo ba sehi cham gi develop lak ra ina so ro lo le hai ra kani adu bu wa pham madu hai da ya da na hai bi wani ai mausing thi ba sehi tara he na sangi ai khang ne lowi mapham mani lai adu seng na khang na ba por ai hai gan de hojik su hai roi adu da lai adi de so mi aduna mau hai re ba se mahau sing ni si su su mi lai kun ni lai bra li ta bra amadi phun kre asina ai chalur ga hai bani masi pun mo sin summal loi driba pot ta hai pa phatte hai da bani masi ya maso mahau sing wari sab se yang khai ma sahi yang khai ki mamang de nei thi ba se MP karama tung da sahi ni phu hele adu da dei somda thabak sindra amta yang sindre sumain tau dana koi jati ge tau thorok pa thabak khuding ma se background se koi maram na aman da amati loina lei bani koi khang da ba ya da bani ado mai tai sing so ai koi no je haw ni har go ma ko saw bani adu bu sahi teret mukti phare haw mi ya ba party ma le re mai tai sing koi haw mi ne hadra ma koi chummian ai di khali adu ai koi support to si luraga kaino artam so lo ki be ai hai da tau da bani ano thijin mu yam phajai sumain tau dana ai koi organization se koi jati se objective organization lom dal asi matam se am lo bi ate aduna tension batare ngasi lebo organization ase ai koi ma pomang na ase ai koi ki itihas ai koi ki pai pu ki wari puna mak ai koi khanga da bani anau bu su khanga da bani anau bu khanga ga ari bu ndo bu su ma dukan da ba mi ni ari bu da chalaga anau bu su loksen bai ta ba aju su chawkhal roi ado ari bu su kaw da ba anau bu su khangjen ba mase ko Zeliangrong union ko mani organization na masi sat ka da bani aduna ko se chawkhal na ba yamna hona ga da ba yam leiri
ꯑꯗꯣ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯖꯂꯤꯌꯥꯡ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟꯒ ꯁꯤ ꯇꯧꯕꯁꯤ ꯑꯩꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯁꯥꯒꯦ ꯈꯟꯕꯗꯤ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟꯁꯤ ꯀꯔꯝꯍꯥꯏꯅ ꯂꯤꯡꯈꯠꯄꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯒꯦꯅ ꯈꯟꯕꯅꯤ ꯁꯥꯔꯔꯣꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯃꯌꯥꯝꯅꯁꯨ ꯈꯪꯉꯕ ꯂꯩꯕ ꯄꯣꯠꯇꯨ ꯁꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯄꯟꯒꯦ 1925ꯇ ꯑꯒꯥꯡ ꯃꯩ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯤꯇꯤꯡ ꯇꯧꯏ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟꯒꯤ ꯃꯃꯤꯡ ꯀꯥꯊꯣꯟꯕ ꯍꯩꯇꯦ ꯑꯒꯥꯡ ꯃꯩꯗꯨꯗꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ 25ꯇ ꯑꯒꯥꯡ ꯃꯩ ꯊꯣꯜꯂꯤ ꯁꯨꯝ ꯂꯩꯔꯒ 1946ꯇ ꯖꯦ ꯃꯩ ꯂꯦꯡ ꯃꯩ ꯔꯣꯡ ꯃꯩ ꯄꯨꯏ ꯃꯩ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯈꯣꯝꯖꯤꯜꯂꯒ ꯁꯦꯝꯕꯁꯤꯗꯅ ꯖꯦꯂꯤꯌꯥꯡꯔꯣꯡ ꯑꯅ ꯁꯦꯝꯕꯅꯤ ꯖꯦꯂꯤꯌꯥꯡꯔꯣꯡꯁꯤ ꯑꯣꯔꯤꯖꯤꯅꯦꯜꯒꯤ ꯃꯤꯡꯁꯨ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯁꯤ ꯑꯁꯦꯝꯕ ꯃꯤꯡꯅꯤ ꯁꯤꯁꯨ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯡꯅꯤ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯧꯒꯗꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯆꯠꯊꯈꯤꯗꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯤ ꯖꯦꯂꯤꯌꯥꯡꯔꯣꯡꯁꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟꯁꯤ ꯂꯩꯔꯕꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯖꯦ ꯃꯩ ꯂꯦꯡ ꯃꯩ ꯔꯣꯡ ꯃꯩ ꯄꯨꯏ ꯃꯩ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯁꯦ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯑꯣꯏꯕ ꯖꯥꯠ ꯑꯣꯏꯔꯕꯣꯏꯔꯅ ꯈꯟꯕ ꯀꯥꯁꯨ ꯅꯍꯥꯔꯣꯟꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯩ ꯃꯗꯨ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯑꯃꯠꯇ ꯅꯠꯇꯦ ꯌꯨꯅꯤꯇꯤ ꯂꯩꯒꯗꯕꯅꯤ ꯆꯥꯎꯈꯠꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯒꯗꯕꯅꯤ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯐꯖꯅ ꯁꯦꯝꯒꯠꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯒꯗꯕꯅꯤ ꯏꯄꯥ ꯏꯄꯨꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯀꯥꯎꯔꯣꯏꯗꯕꯅꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯑꯍꯟꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤ ꯃꯁꯤ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯂꯤꯡꯈꯠꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯛꯄꯗ ꯖꯦ ꯃꯩ ꯂꯦꯡ ꯃꯩ ꯔꯣꯡ ꯃꯩ ꯃꯔꯥꯝ ꯊꯪꯒꯥꯟ ꯄꯨꯏ ꯃꯩ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯁꯦ ꯈꯨꯟ ꯑꯃꯒ ꯊꯥꯏꯅꯗꯤ ꯂꯥꯟ ꯖꯄꯥꯟ ꯂꯥꯟꯒꯤ ꯋꯥꯒ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯅꯤ ꯑꯁ꯭ꯋꯥꯏꯒꯤ ꯅꯠꯇꯦ ꯃꯗꯨ ꯃꯤꯁꯦ ꯈꯨꯟ ꯑꯃꯒ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯠꯅꯩ ꯑꯃꯒ ꯍꯥꯠꯅꯩ ꯀꯔꯤ ꯃꯔꯝ ꯍꯜꯂꯤ ꯂꯧꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯍꯥꯠꯅꯕꯔꯥ ꯃꯤꯒꯤ ꯂꯝꯒꯤ ꯂꯝꯈꯩꯗ ꯆꯪꯉꯒ ꯌꯨꯝ ꯁꯥꯟꯅꯕ ꯎ ꯌꯥꯜꯂꯤ ꯍꯥꯏꯕ꯭ꯔꯥ ꯋꯥ ꯌꯥꯜꯂꯤ ꯍꯥꯏꯕ꯭ꯔꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯃꯤꯒꯤ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯗ ꯆꯪꯉꯒ ꯁꯖꯤ ꯀꯥꯞꯄꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤꯔꯥ ꯈꯨꯟ ꯑꯃꯒ ꯑꯅꯛꯄ ꯈꯨꯟꯁꯩꯗ ꯈꯠꯅꯕ ꯑꯊꯥꯞꯄꯗ ꯈꯠꯅꯗꯦ ꯑꯃꯇ ꯈꯨꯟ 5-10 ꯍꯨꯟꯗꯣꯛꯑꯒ ꯑꯇꯣꯞꯄꯗ ꯑꯃꯇ ꯈꯠꯅꯗꯦ ꯑꯅꯛꯄꯗ ꯑꯗꯨꯅ ꯖꯥꯠ ꯃꯁꯦꯟ ꯉꯥꯛꯇ ꯈꯠꯅꯕꯅꯤ ꯑꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯂꯩꯕꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯧꯅ ꯀꯨꯀꯤꯒ ꯂꯥꯟ ꯇꯧꯅ ꯑꯁꯤꯒ ꯂꯩꯇꯦ ꯊꯥꯏꯅ ꯈꯨꯟ ꯑꯅꯛꯄꯗꯣ ꯃꯗꯨꯗ ꯁꯖꯤ ꯃꯤꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯇꯥꯜꯂꯛꯄ ꯁꯖꯤꯁꯨ ꯆꯪꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯍꯥꯠꯂꯨꯔꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯔꯝꯗ ꯅꯪ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯖꯤ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯠꯂꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯍꯤ 30-40 ꯂꯥꯟ ꯇꯧꯏ ꯑꯗꯨ ꯅꯨꯄꯤꯁꯤ ꯈꯨꯟ ꯑꯃꯗꯗꯤ ꯆꯨꯕꯤ ꯐꯣꯔ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯈꯨꯟ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯕꯣꯂꯣꯡꯒꯨꯝꯕ ꯃꯈꯣꯏ ꯂꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯒꯥꯏꯈꯪꯉꯝ ꯁꯥꯕꯁꯦ ꯃꯈꯣꯏꯁꯤ ꯒꯥꯡꯃꯩꯒꯤ ꯁꯥꯒꯩꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯈꯨꯟ ꯑꯗꯨ ꯒꯥꯡꯃꯩꯒꯤ ꯁꯥꯒꯩꯅ ꯆꯥꯎꯃꯟꯗꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯀꯥꯃꯩ ꯒꯣꯟꯃꯩ ꯅꯤꯡꯊꯧꯖꯥ ꯑꯗꯨ ꯈꯨꯃꯟꯀꯥꯁꯦ ꯌꯨꯝ 4-5 ꯊꯦꯠꯄ ꯃꯈꯣꯏꯅ 100ꯒ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯦꯟꯅ ꯂꯩꯔꯕ ꯅꯨꯄꯤ ꯊꯤꯐꯝ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯕ ꯒꯥꯡꯃꯩꯗ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯕ ꯆꯥꯎꯕ ꯃꯈꯣꯏꯗꯨꯅ ꯑꯗꯨꯅ ꯀꯗꯥꯏ ꯂꯧꯔꯦ ꯊꯪꯅꯕ ꯈꯨꯟ ꯀꯤꯂꯣꯃꯤꯇꯔ 1-2ꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯂꯩꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨꯁꯨ ꯂꯧ ꯆꯠꯄ ꯅꯨꯄꯤꯒ ꯇꯣꯉꯥꯟꯅ ꯂꯥꯛꯄ ꯏꯁꯤꯡ ꯁꯣꯛꯄ ꯂꯥꯛꯄ ꯏꯁꯤꯡ ꯆꯟꯕꯗꯣ ꯍꯦꯛꯇ ꯐꯥꯔꯒ ꯃꯈꯣꯏ ꯈꯨꯟꯒꯤ ꯋꯥ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯩꯅ ꯈꯨꯟꯗ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯄꯤꯕꯅꯤ ꯒꯥꯡꯃꯩꯒꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯈꯨꯟ ꯂꯩ ꯕꯣꯂꯣꯡꯒꯨꯝꯕ ꯑꯗꯨꯗ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯋꯥꯔꯤꯗ ꯑꯩꯅ ꯁꯥꯔꯤꯕꯁꯦ ꯅꯨꯄꯤ ꯐꯥꯔꯨꯕꯗꯤ ꯈꯠꯅꯕ ꯑꯁꯤꯁꯤꯅꯤ ꯈꯠꯅꯕꯒꯤ ꯃꯔꯝꯁꯦ ꯑꯇꯩ ꯑꯆꯧꯕ ꯏꯟꯗꯤꯄꯦꯟꯗꯦꯟ ꯀꯟꯇꯥꯟꯗ ꯂꯥꯟ ꯇꯧꯗꯦ ꯊꯥꯏꯅ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯋꯥ ꯑꯝꯇ ꯂꯩꯇꯦ ꯎ ꯌꯥꯜꯂꯨꯕꯒꯤꯔꯥ ꯁꯤꯡ ꯆꯜꯂꯨꯕꯒꯤꯔꯥ ꯅꯨꯄꯤ ꯐꯥꯔꯨꯕꯒꯤꯔꯥ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯇꯝ ꯑꯗꯣ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣই ꯁꯥꯒꯠꯄ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟꯅꯤ मधु पुनमक असोइबसिंगदो सेंगदोक्ट्रि फावबा पुनबा यादे हाद्रा चुकसु माइ मैतैगे माइबा माइबि दरगा चुकसा मोइथेमबा आइबा थौमा लेबनि चुकसा मोइथेमबा हाइबसे अमना अमना हालुबगी लालुबगी पापतो कोपदो चुकसा मोइथेमबा मैतैसु तौबनि हौजिकान्दी चावखलबनि तौरमरो चुकसा माइथोमबदा अखोन चुकसु माइ कवे चुक कवे पाप तो कोक्ट्रि फाव मि चावखपि यादे हाइदना अदुना 1934 da Singda leba Tamelong area leba Tampa leba Punamak Chikaruga Tamelong da April 1 1934 da Chuk Towi Eko Hana like Punam Loina Sengdo Singum na Lure Pare Hadan Torukanda Punlaga organization Semokani the mind Todra Yam Ansing Yamna Sixina Luna Satpa Adumba organization Satavase Madu Kangna Naron Singna Zati and Saukana Bohona Batai ai wari yam sangjaro matam su leramoro miyo si atai dilai ojik chaga da program leibani na madora wa ngang ba ka se taning da ba adu main ta udra ngasi gi se ai na ngang da ni ngang dre marom da ngang aduna mayamna ai koi Zeliangrong union na chaukhan bhona ba se yamna phai tawbatang di ama khaktang ngasi gi na thamning ba di अखोई की जाति में जे माइ लेंग माइ रोंग माइ पुई माइ अदुगी मथक्ता मराम माइ थंगान माइ आदा याम लै तरुक तरेट सुई
masina punsil laga za ama ki ming ama khaktang oidri phawa na koi chawkhat su yauroi masim da aina haibane te ipai pusingna haibani laiwani je mai su koi mini leng mai su koi mini ro mai su koi mini maram su koi mini pui mai su koi mini pui ma de chehi kun phadri sorry chehi chani phadri sabi lonjang hai ba kun ma nungba manak to kun ma le hojik to le bani no lonjang hai ba kapui kun ma le bani madu da gambir singh na loipot thau basat pa ma ki manai masan puraga lonjang da sat pa la pon da phau lawi na ta ka sal lawi than ni lupa leite singmi ki khut lupa pai ba mi leite british ki kai no duna lambu sing aduna na koi kana no har ga koi su ko puini leng mai su dong khumi ro mai su dong khumi tampa ki su khumi mayam na ko bui khumu da 1891 da british na sarkar pai ba matam da manipur da hari ba Zeliangrong hari ba kamu sing se kapui na restart away asom dadi assam da hablong da naga hills da adu su british sarkar ni manipur ki british sarkar ka mako british sarkar ka manade tonga bani british ki war su adro mako de survey to bo matam dadi hablong da le ba je mai sing do adi mako sing do na koi kana no har ka mana ta mako ki british ki thabak suba pion wa ba khop me am da hangaga asi kana no har ka asi di kaino ki subi kasari hari ba dimasa kambu do madu ko nak na bu khun sing ne adna kasari naga hai bani british na survey to boda loina study do mako jendo kasari naga ne na je mai sing se kasari naga hai de kasar naga to british na kasar hai se r se pronounce ho gande koiru ka kacha naga do ko ni no kacha naga kasar naga di ka kacha naga wo thok pani adro british na somda je mai bu leng mai bu kacha naga kaure manipur da kabui kaure ekoi kabui tonga ba kacha naga tonga ba amat nate asi ngarang nang da thoki bu ngak tani ekoi no masi da khang da nai koi tongan moi tor yam na khena ga to se ngasi centenary no mesi da ngasi da gi koi amat ni khainga da bani adu to da ni lu ba ma di lai amat oi ba ming do kana kausi ga ba da mayam na di kauning da ba achum ba do ba how kawi nokoi mayam pun ma how kauning da bani how har ga su mo li sau khat ta bani mai tai na hau thi ga hu na wa ba pa ri ba praman da londa pu da nungai te da asi su kui dri ai koi na college class 10 ga tam phar pa matam du da thorok pa ai koi ki leader mayam Zeliangrong ki leader mayam hoji mumin palaroi ai koi ki tang lon tha oi ba manipur da college link up 1946 ta DM college khorman ka ten da link khale madu da 48 49 la pom tam da ka khulong da ka sham tong nam bijor kun minu thong da le ba kambu sing si metric ka pass to ba ama ni si college ka ba hawi 1950 soi da di Tamenglong ga mayam se ka khulong da nak pani na khorman ka thing college du nak pani na do da loina dai ai ming paloroi nungai te mako sing marak to da kana gumne MLA oi ki kana ai khoi ke longa ai khoi ke lon thak ke wani ai ka ge wa na te kharna MLA oi ki Tamenglong da gi area di karpon khoi myam khang ni kharna MLA oi ki kharna minister oi ki kharna officer oi ki kharna charge ke leader oi ki director oi ki lieutenant oi ki manga tara thok myam do loina afa manga to oi ki oi bubdi makoi sing myam atu da koi how hai be kai ai dana koi how hai gun sira college ka ba how ro londe ai koi chu makoi mathang yin mi koi sina ai koi sina 1956 ta metric pass to ba 56 ta adoi college ka ba hui makoi mi hab sina 50 do ai ka ba ho ka mu ne koi ti lon thak sahi ma ni khom ba makoi mi hab how sa har ge kai hai dana college da DM college kamin da how ni hum phamin no do mai tai mi mang da how ro londe ba hadi mai tai nei khoi bu usil loi an khalli adu ma psychological ni yam no weakness ma yam pick karwa inferiority complex ai ko pick kar mali ko an khan ma laina psychological laina lei matamu da madu mang mi dai te adu nu pi sing som ji sok te adu nai ko me jor kon da su Tamenglong da so nu pi mi am do ai ko how se ko how angang se adu mai nu pa sing do hello how hai ba ma ta hai da ne nu pa sing do am ta hai de je mera liang mera Zeliangrong la da how se thai do no bo nei aduna ai koi gi ming aseng ba de how ni
aduna maram oidana Zeliangrong union ki nakoi ki meeting asida resolution ani hum lokrabani sei kun mukim marang asida akoi jati mami se how ko na resolution se nominate da su lokrabani chingmai ron su lokrabani hablon da su lokrabani how na ko da dum resolution ni taba kanam da how sai ning da ba adu main tawtra selo for organization ni adu hausi su ko dum Zeliangrong ko akoi ni karim da kaite adu bo aseng ba jati ama mingbo aigi mingni na hai bang ngamdri phaw do asi hari ma khoi nungai roi chawkot pakhar waki gani aibu aini na hai bang ama tamdu da mamit pangtorokani adu maitai de kitang pamdi nungdi nungai te choba jati da makoi masana haw ni harak pase makoi bhaw ei haning ba nate aseng ba hai bang ngamba ki shakti do yawro abani arai bo wana te se phagi nate aduna ai khoi so haw ja haining da ne ai so union ki president oiromi bani ai so chai tara 1975 to 79 80 power adu ai matam dal resolution jam pass to adu ai force to de me na how ko ning da no ko won kari ai ro ne to nam tha do ko ni asi su kwadi cha bu de ai ko Zeliangrong to bu punamak se atai amatan na nang nasa gi jati naming khandri pawa na koi kai dong su kari su oi ro si khata hai ge to wa ma khata ne nga saing ba ri se nasa gi masak khandri pawa nang ge atba gi masak khandri pawa nang igi artha khandri phawa madu prithvi da mako oi ba ja oi thok to bawani maram maduna nakoi kanano hana khangbo thai madu ko centenary ki idea ni centenary ki objective na khanga da bani si khalda hai ge to bani ngasai sangi punu se asu ma han ro ge matam su letra bani na aduna mayam su ei ngang ba ho da kanam tan ko da to be respect to ge wai naming ka amata pandar bani ko sawiya de koi gai gam sao so koi president so na koi myam so da jangam no mayam se na koi da respect ka mata hayo dra matam leite har pudu da aduna ai ki o khandi sile ye adama sita sum loijarge ataw katang da khaw nai na bamte aniu tuang Zeliangrong khaw megoi na rina thai na bam mai Sri ating mai gang mai kharina special number hai kagan la lo kan diu khang ti thai mai tuang e Hello. Hey, ha, ha, ha. Bun pang khâu rui gai liang mây khâu rui cao liang mây lung rui ca hậu mây nhìn lâu cơn mây cả quay na hay dưới mây nâng khâu na diệm mây khâu rui diên liang mây khâu rui cung liang mây lung rui ca hậu mây nhìn lâu cơn mây cả quay na hay dưới mây nâng khâu na nâng đuôi rim mơ na sapa xuân pat mây cả thủy hay rồi ngầm bằng mây lung ti chiều lâu ba mây đi thế ai hay say ai rui ning mai hay amang ni dau so in zian mai le mai mi tan di khâu hay ba lâu rio ata ba lâu rio ata bằng khâu rui gai liang mây khâu rui cao liang mây lung ning rui ca hậu mây nhìn lâu cơn mây cả quay na hay dưới mây nâng khâu na diệm mây khâu rui diên liang mây
lung ning lui ka hau mai ning lâu cần mày cả quay na hay giết mày nâng khẩu na giết mày ai hay nâng khăng đê giết mày ai hay ni nâng khăng đê mày người tần mày cần đi khẩu hay ba lâu là ghê nâng ta giết mày ai hay nâng khăng đê giết mày ai hay ni nâng khăng đê mày nuôi tần mày cần đi khẩu hay ba lâu là ghê nâng ta ba lâu rio ta buồn bằng khẩu rùi gai liang mây khẩu rùi cao liang mây ba lùng ning lui ca hậu mây ning lâu tên mây cả quay na hay giết mây nâng khẩu na giết mây nâng khẩu na King Gai Chang Dinge, Thuan Ko Hakte. A cultural dance from Zemi Cultural Dance Troupe, ZSU DMU Imphal. Hãy
That was a spectacular dance performance from beautiful young boys and girls of JSU DMU Imphal. Kanirui na lam lo kan mai tai GMA cultural dance. Kumna ni tong program hai loi kai zai pani the. Tao hai speech from chief host. Sri Gai Khangam, former Deputy Chief Minister, Manipur. Apaw hong kagan tilaw te, kamay rin na kagan hay kong lalaw po to. Zeliangrong Union Kasyam Taurap Tubigan Kuturi Pataw Buho Say Hey Tingkum Pai Katang Hey Tuna Tingkum Pai Tang Metong Celebration Say Hekum May Gai Karu May Gai Liang May Timik Aniw Zeliangrong Pui Na May Wei Khang Gai Liang May Timik Suna Aniw Itong Kongan Nataw Na Bam May Itong Mong Kho Aniw Kapum Naroy Sa Kong Sampaw Na Bam May Dayas Kho Ginpi Suna Chief Guest Suna Lung Na Bam May Honorable former Union Minister of State, Home Affairs, Kani Union Tuang Kapi Gagasuna, Tam Kanai, Tikum Ru Hiana, Zeliangrong Union Tung President Solomai, Apo Professor Majilong Kamson, Anu Kapon Narasakong Subamai, Zeliangrong Union Tung Tau Pongbamai, Anu Tung President. Zang Rong May Agway Narsakong Suna Bamay Guest of Honor Suna Kaulo Tunan Elana Aza Tuang Mung Kau Ai Guanglo Mung Mogay Tuna Kalung Bamay Under Sakong Sumay Sri Taitulung Pamay Senior IS Officer Sri Joseph Paulin Kamson Senior IS Officer Kanimi ko ina sa kuwang suna ba may Lagan tiksang na Dan rakhang na Ano union ito zati hai Tabi tun te suay ngam panisaw Tabi tung tiyak suay tay Tisang tiday no produsano Tuna union tung president Bam lalaw na Tiksang na rin dagang may Former union tung minister no President nun Kazan ay samag sini May ko ina na tay tay Who call Wang Tango na ba may itong celebration Centenary celebration hai Di na mapung palaw kang Di badik law kang Wang Tango na ba may Nam tangroy Ay sa kuwang sumay Du troy na troy Ano Zeliangrong Pui Longdung ko Kani area ko ba may Nam tong kumpu kulang nun Puam tuang kapi kaga sumay non, puinay sumay non, apu apaw sumay, arup arian sumay. Nang may kuwain na ta, sa tuang centenary tuang greetings sa ilang mekaw. Ilong niya, hay kung may tuang ano, zat, puinata, tingkong pay, tuang alaw na pay soy bansong makhang, kalaw makhang, tuang law zay law na, wang may, ano, Purawang ta may goy na tuan kuni na bang kung ngay ninge te kum phai khat to me ke hetong form hai ani zati tong form mak anu makai to na kasyam thau me mung khatore thau na pa la da ani hai from time immemorial ani ra sak tang amang me tun na organized society suna organized bang zati khasada lungwang me hai Ano ngay na tayo raw dyan pa ako tao to king kiw patay state thum paday may ko lunglik pa na ano itong presence tayo kabang tuwi na kao tina feel to sulabang may raw daw dyan ay 1901 ko Manipur sa kang tayo census British India na census for ay liyang may 1901 ko tayo kabuhi may itong population ay lising pangung na day Kung siya di over period of time, tao hai masay hai single tribe sa kang tay pangko. May gay top may community tribe hai anu sa kung ito na kami
ตายไม่จะป้ามงะทางคนไม่กันยังไงก็ไม่ใช่เด็กกระท้ออันนี้เจไม่เลี้ยงไม่รวงไม่ปุ้ยไม่ให้ปาตินประกันเขากันในความสงอะไรตับทับไปเราเนี่ยเส้นไม่ต้องสวยเหี่ยมเจ้าเจียนเจริญแบบไม่ทำไมแต่ไม่ไหวนะถ่ายแท้ลุงไม่ลุงให้นี้อันนี้ว่าให้ warrior สุนัขตันบ่าวไม่บางตันเรียงมิจาสลุงก็ไงตัวไม่ให้อันนี้รำลุงเลยนะถ่ายมิโซรามอันนี้ปีนานุนบัมเม่อาสามก็มิชันโซบารักเบลีก็ให้นำกังเรียงได้เรียงเฮียนนายนากาเลนเขาให้ก็มากับบัมง่ายมันอันนี้จ่ายบัมเม่มันนี่พวกก็สิงจังดิสตริกกับปุ่มนักเขาบัมเล็กนะบัมเม่อินฟอลเวลีคันนี้ไปไม่ตั้มจ้าเว้ยแต่ป้าประกันเขา nearly 100 villages ดาว80-90 villages เฮียนนะอันนี้จ่ายลงเล็กนะบัมเม่เราสวยไหมเราเงินทุกสวยมสันบุรมสวยมที่เราบ่ไม่ที่อันนี้หายเราต้องสวยมกสิงสักตั้งมังสักไทยสักมังบังก็ไม่เราอันนี้เขาปนตันที่เราเว้บุยบางที่เราเว้อันนี้เขาที่เราไม่ต้องคุลายหายที่กระบุกนะลุงกระบุกบังที่นั่นไทยที่เราไม่ต้องสวยมไม่ท้อบุยบางไม่ท้อสันไม่ต้องคุลายร้านให้ได้ไม่ให้ไม่ได้ไม่เขาตะสูตะขังมากให้นายบ้านไม่ปวดตะอันนี้สินสูเท้าขังก็กี่นายไม่ได้ใช่ให้อันนี้ตรงลีดเดอร์นึงเว้ยซ้ำใส่กันก็ไม่ตายก็มาลัทธิอันนี้ปรีเป่าไปตรงปรีอันนี้ตรงทริปตรงอันนี้ตรงคาบิลิตรงบังพุนปรีราที่ไม่ท้อราทุนนายของเทศนึงไทยต้นสิ่งนั้นทุกดุนะอันนี้ตรงชิปเกสอันนี้ไม่ก็เห็นเรื่องสักวันสุภาพไม่อาป่า professor ไม่ใช่ลงเลยสักไม่ได้ให้ที่ไทยมาอารมณ์นี้ทำแบบตรงไหนก็ไม่ได้สังคมเราแต่ขังสักมักเสียบัมแบบไม่ได้จังนี่ก็ไม่ทุกดุไม่ทุกก็ไม่สักก็ไม่ได้ไทยเฮ้ไม่ปริจาให้อันนี้สามก็ไทยเรามีจริงบัมเขารำนุ่งนายเขาเจริญรวงปุ้ยต้นชาติตัวก็กายแต่ก็เจริญรวงปุ้ยตรงปริรามักตัว private life เขาสลายปัญจีเขาอันนี้จาดปริให้ก็ไทยมักตัวรำนุ่งนายเขาอันนี้ก็ไทยตัวรำนุ่งนายเขาอันนี้จาติจะเจียนไปลุนเลียนตัวสลายปัญจีเขาเจียนไปตรงตานเหตานมาเกตุมาเกตานรอเวตัวน่ะอาจจะสักเกก็มาปไปปรีอันนี้ตรงบังพุนหายไทยพวกเขาเจียนไม่นี่สุนทรไม่นี่พูดเท่าเวตาวมันนี่พวกเขาเนี่ยสิเนี่ยอิรังให้จูบัมมีหายปรี history ไทยเมนมาขอเลยบัมมีตรงตั้งรุ่งไหมร้านอะไรแม้ไม่กันดีก็ท้อจิวส์มันต้องปริจับกันเขากันดีดังท่าคนเราตองเงินเป็นลุงเขาคนนี้ต้องเรียงรู้รวยช่างแท้กันนี้ต้องบังพุนไทยสักกุเรงอ่ะสักกุตันกันนี้เขาเจียนไม่ให้พูดเท่าหรือเปล่าไม่ร้องบังสนิทกันนี้ให้แต่ไม่ใช่นั่นโซ่เราก็ต้องช่วยเฮียมบูนเราต้องหรือเปล่ากันดีเป็นนำลูกเขาก็ได้แต่เป็นผู้ประเรไม่ต้อง inventor สันนี่ discoverer สักคนนี้ก็ว่าช่วยก็เขาจิวส์เป็นแบบตัวบุษตุนเศร้าที่นั่นกันนี้บางคนช่วยเขาเราก็ช่วยสุกเราแบบตัวคนตัวน่ะแต่ไม่ใช่นั่นโซ่เราก็ต้องช่วยยังพังบังตรงเว้ยตัวนั้นก็ไม่ใช่ดาวนิวเคลียร์ว่าไอตัวเมกตรงจังเลยเท่าที่พุ่งไปลุกตรงเศร้าที่ก็สักแค่ก็จิวดีไม่บังตัว banking system เท่าที่เศร้าจิวดีไม่บังตัวจิวบังตัวอ๋อไอ้สาบมันไม่ควรจะถ่ายเจ้ถ่ายไม่ได้นะถ่ายก็มาเนี่ยดูมั่งไงไหมเขาในสิ่งนั้นปุ้ยปูไปตรงล้วนจากเขาแต่ไม่ใช่เนี่ยอันนี้กินรู้คนนั้นถ่ายเห็นไม่ได้ที่นี่เราสี่ของเล่นนี่ไงกินฮะอัปเป่าแต่พวกอัปเป่ามันก็บอกเขากินรู้ให้ถ่ายตั้งไม่เราของเล่นไม่ได้ไม่ท้อกินพายให้ก็มาสุกตั้งอะถ่ายตั้งตัวไกลละนั่นสินี่ตะขวดจะตั้งให้ตะกูไงถึงเจ้าให้ตรงไกลละแต่ตะขวดตั้งไม่ได้ตัวเก่ากูงามนี่ตัวทำไมนะไม่ก็ได้อันนี้ไรหนุ่มตรงปรีอันนี้ปูเป้าบ
บุยเขาได้เท่ากันตรงโซ่ทำไมปริไทยมังนุ่มไม่ถูกตรงไหนคนตัวนั้นไทยมันจะน่าสาบไม่ You cannot change the future but the future can change you either for better or for the worse อะไรครั้งนี้สิครั้งนี้ตัดกันไม่ปริธนะนั่งตะกระพวงเท่าเราปุ่นนี้กินถุยเราปุ่นนี้ทุกตัวไทยมันจะนึกว่ามันสาลวยนะให้ก็มันไม่ตัวตัดกันไม่ตัวปริตัวนี้นะให้ตัวกระลวนตัวนี้นะเอโรเพลนเราไม่ได้ตัดจฮัสตัดสับไม่ตัดไม่ได้ท่าบ้างไม่ให้นิบิเกตชุบบ้างไม่ให้รัดดาตัวขัดไหนนะไม่รัดดาตัวนี้นะก็กวดตัดบ้างตัวนี้นะไม่ต้องก็นะอันนี้ตรงปัญจีตรงสังล้วนอันนี้ตรงทริบตรงคอมมูนิตี้ตรงแต่ไม่ตรงเจนี่ให้อาสานเราตัวไปเท่าจะเท่าตรงนี้โซ่อดีตก็ตัวมาเท่าก็โซ่ตัวไม่ให้ไม่ตัวรัดดาตัวก็ไม่ไทยอันนี้ตรงปริให้ปอไปตรงปริให้ก็ไม่ใช่คนอันนี้ปอไปตรงปริไทยขันก็กินอะไรผู้ผู้ปอปออะไรใส่อันนี้ตรงชิปเยสท่านจะดิ้งไกกันแท้ไม่ให้อารางไม่ถึงเท่าไม่กันเขาตัดอดีต situation ขันไม่ตรง environment อดีตกำกุ้งไม่กันเขาสู้ก็ไม่ได้เกี่ยวกับสู้กันไทยเราเลยเขาดูเราละอันนี้ตรงพวมกระริ้วไม่ตรงพวมมักอนุไม่ตัวไม่เขาตัดให้ตรงพวมให้กระสันพวกไทยมักไม่กันเขาตัดพวกเราตรงให้แต่ชาวบ้านจะไทยกบฏสมิติเชื่อมนี่ก็ให้มาสู้กันดาวหนุนนักปริราไม่ให้สมิติตัวไม่ให้กระริ้วไม่ตัวไม่ไทยแต่มั่งนะกบฏตัวกันเขาโอซาเอราบอตตัดจันนันเตาเอราบอตแต่ไม่แก่งเขาจะกระสันตัดไม้บรรทุกมาสู้กันดาวหนุนปังเขาต้องกันชาด้วยนะจันนันเตาเอราบอตแต่เขาจะโอซาเอราบอตแต่เขาตัดทันเจ้าเขาจะสาดนะทำไมนี่ไม่เขาจะไล่กระสู้ให้หักไปได้ไหมไม่เขาจะไปนี่ลักษณะแต่ถ้าไทยไม่ไม่สิ่งแล้วท่านน่ะไทยท่านเทียบไม่ต้องทำไม่ได้ก็จะตัดนะก็จะโอซาเลยอันนี้ก็ปุ้ยไม่ลังหายกระริ้วไม่พวมขันในนี่อากุมน่าพวกก็จะกลายเป็นโซ่สาธารณะทำไมข้างดีนี่สมิติก็กลายเป็นอปุนบ้าให้ไปที่สมิติให้เลยสาธารณะก็ไม่ถูกกบุยสมิติชุดเขาพวกตรงนี้ไม่สู้กันดาวเลยก็มาสาลวยให้ก็มาตอนนี้ลงนิ่งเขาตอนนี้ตรงคอนเซปต์ก็จะท่ออันนี้กระรู้มังนุ่มไหมอันนี้สุนทรมังนุ่มไหมตรงไม่ตรงฮิตตรงลงนิ่งตัวนี้นะใจตัวนะไม่ตรงพรแต่พรตรงไหนตรงไหนเจริญรวงยูเนียนเอาเจริญรวงปุยนายไม่ตรงพรให้ไม่ให้สุ่มมัน it is not an ordinary organization it is a big movement and it is a life of our tribe อันนี้จะต้องปันตีอันนี้ริงติงอันนี้ปันตีตรง movement อันนี้ต่างกันเป็น movement ใต้ไม่ขัดให้ถูกต้องไหมก็ไม่ใช่คนละไม่ต้องพวมหายที่ได้เท่าของอะไรก็ได้เต้าขังงั้นมักสันทอสุกสีขังทุกนิ่งมันไม่ไงสุบักขังทุกสุมันไม่ไงงั้นมันจะว่าทุยขาเหล่านี้ให้ขาเหล่านี้ให้ดวงเหล่านี้ให้งั้นไม่กระสังอันนี้ตัว apex body high ไม่กำมัน platform มันไหนลงนู่นมาเลยต้องไม่เข้าใจร่างตัวนี้อันนี้ตรงleader นึงก็จะใช้กันไม่ได้อันนี้ขานั่งอะไรงั้นไม่กระสังขางั้นมักลังไปตรงไหนนี้ชี้ขังทุกตัดไปเข้าต้องไม่หายก็มาซาโลนี่คนตัวนั้นไทยมันนั่นสามีไทย past is the master present is the challenge the future is the hope แต่ก็ไม่กันแต่นี่ตรงกุศลไทยสัมดิลลงไม่ไทยตาวเลยอันนี้เดียงมันไม่ทุ่งมันไม่ตรง challenge ไทยหวังไปนี่ไม่กันให้อันนี้มันจะรีกุนไม่ไทยรีกุนไม่ก็จริงนะมาปุ่งพาเขาถูกจะทอกแต่ก็ไม่ต้องปรีเขาตาไพ่ดิ้งสู้ไม่ต้องงำมันในตัวแต่ก็ไม่เคยไพ่ดิ้งก็จะดิ้งทิพย์ดิ้งลัตนะดาวต้อง present challenge นี่ fight ชุกะ
tao tung present tung challenge fight chuna overcome su again ko anu tung future anu tung hope ho soi mga nai bam thei tung tung ai adi kam khang ni hai Shanghai to so anu sip ge sa kam te thai dai thao the to ban mai maki nu menu ne sini organization kapa pat mo kho anu Zeliangrong pui mai pui pu nun roi pok pai nun roi anu ka duai mo nu mai ka riu mai phom mak nu mai to mai hai ning pa lo rai ma mai hai ani khong tho tai liang mai blessing thei ani khong tho me kha sung dai mai kai pot ka tau ko na nang khang ti lo mai bai mai nai khulak hei to nai ka ma sai ko ban diu sun sam la sam vam kho Centenary celebration, Zeliangrong Union, Assam Manipur Nagaland, would like to express my immense gratitude and thank to all the dignitaries, VIP, special invitees, public, social leader, well-wisher, ladies and gentlemen present here at this special occasion. My special thanks goes to Professor Major Kamson, former Union Minister of State, Home Affairs and a former President, Zeliangrong Naga Union. Sri Gekangam, former Deputy Chief Minister of Manipur. Sri Taitulung Palmai, IAS, Commissioner, Horticulture and Soil Conservation, Government of Manipur. Sri Joseph Paulin, Kamson, IAS, Secretary, Economics and Statistics, Government of Manipur. Srimati Hana Kamai is not able to come today. She has an emergency program. Sri Zeliangrong Mai, President, Zeliangrong Union, Assam Manipur Nagaland. All the former President, Zeliangrong Union, Assam Manipur Nagaland, and their families for their gracious presence today inaugural functions. Thank to Pau P. Singkusong Konpo of Singai Prongs for offerings of a sacred oil to Almighty God in the inaugural function. I would like to express my sincere thanks to Poring Jang United Organization for their traditional fire makings and ho-hoings at this function. My sincere appreciation to Inpui Indigenous Custom and Culture and Council Dance Troops and ZMI Culture and Dance DM University and Culture and Dance by the Langmai Culture and Dance Troop Tamai for their excellent culture and dance performance in the inaugural function. Special thanks to Mr. Zai Kamai and Mr. Atingmai Gangmai and Juliana Gangmai for their beautiful and melodious songs presentation at this function. I would like to thank Mr. Tony Kamai, Mr. Gaikuluk Palmai, Mr. Thonta Lakpau Palmai, Mr. Lungang Pau Kamai, Miss Zaudelut Thaimai, Miss Paikulung Palmai, Miss Alvina Remai, Miss Sunjun Remai for their kind participation as compared at this special occasion. I would like to thank Miss PG Alek and Miss Asabe of Makuilongti for singing on Bazalu folk songs at this function. Thanks to Singai Prong Matenbai, Singai Prong TRC Matenbai for giving some opening prayer songs at the inaugural functions. Thanks to Sri Asing Kamai, Vice President, Zeliangrong Union, Assam Manipur Nagaland for giving his warm welcome address on behalf of the organizing committee. I would like to thank Song and Song Networks for their electronics medias, still camera, video coverage of the whole program at this historic occasion.
My sincere appreciation to all the electronics and media's praise for their kind presence in the inaugural function. Before I conclude my vote of thanks, I would like to express my sincere thanks to Singai Prong Pai, Singai Prong Baptist Church, Singai Prong's Women's Society, Singai Prong Development Committee, Singai Prong Mathen Mai, delegates, GL Collections Kabui Rong Mai, and Zeliangrong Student Union, DM University, all Zeliangrong Zonal Member, Kabui Mother Association, all the civil society of Valley West, and Zeliangrong Film Forum, Zeliangrong Women Union Tamenglong and Senapati, and all the subcommittee of the Centenary celebration who have tirelessly extended their cooperation on this special occasion. Moreover, the special thanks goes to the Pai member of Singai Bronx, who generously donated the monument site for the historic function. With this few words, I conclude my speech here with the greetings. Have a good day and long live Ringtero. Thank you.